rejected, and they had no regard and respect for you and God, you will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, dear, and kind pony for an again, so dear Juma, we Bahan, Pacon, Gitum, Yankopon Islam, any fan. Baba, no, what kind of mamma and Papa, when Yankopon count, you know, the count, woman, the Yatro. Boba, many Emma who famasi and they met me because my trust ever time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, or a great host, party, presenter, you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18. We are making more for Adwuma pa na ya mamu was Eastern region one more, a Hong Kong more. The about food free at the bench. Yes, and the first very. I mean, it is one of the a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Empire Mamon. They will be Bia. What in the Sabetla and Kai FM. Now Becca and Sam I am ready at Ahenkan FM. So no. Yamingu Munimas. Yami on sorry one now. Demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibian two Bia de Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Abusumiyasa ensa ensudu a moche ye hwahia monsani nanano modie nie mommotwiriri na mmegitrada asona agona oyuko eni bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo momra meje nsa no na munyina ye cheji dinafa ina na kwakwa mpofo wonsani ina na ye agei wonsani na kwadwa ase brabeje nsa no na kusi brabeje nsa no akusa brefie kuampo woso wonsani nanano seme fremo enye boni bi ehia kwa hosan ahoodin nyansa ene odo ye pebia mumi yenye bi monsiro nyinkyere mayen mumi ya asentre mumma sebi oyare boni bi moyen mumma ye nyama ne mumi ye ni mfra mumi ya sunsi mumi ye nwawiawuo monhyira de obenya no ame ye bi adie obi obadwen ye ho adwemfa no nanano monsrema ne bibia nko no from monsiro nyinkyere ma no no nipa bonifo a ompe ye ye ka ne nko na nkia no aduane aboye obi obadwen ye ho adwembone die nanano monsremo ara obi ntonsa emfenhyira ne busuafo mama ade eni nye na wia kete na adwembone emonitiri so Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Me say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. 93.3 Achimabo, the best in the East.
Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. 93.3 Adwuma-Adwuma, the best in the East. We have decoration and good pharmaceutical. My neon baby, now I'm back did ya? Now Baku Beira, now Colveno. My neon baby, now I'm back did ya? Now Baku Beira, now Colveno. Bakuno, I saw Uniswa, and Nigino say, Wina. Niana Mitiane Warren, how swam I ever me, and Mamma Tapusi won't trust you, then I ready on my fan. Nothing else said, yes, yes, you want you. I said, Drew at the bride, I'm a info, or maybe now. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Good engineering, we have decoration and good pharmaceutical.
Adwuma ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Adwuma ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Adwuma ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM.
asedane de ma ye Nyankopon no e wo de waye de ama wo ene me anopa yesi okokruko onyame ye okakraka aseda nyina ye ne dia So today happens to be the 12th day of February 2024. It's a beautiful brand new Monday morning. Another beautiful brand new week. Yeah, the asida de kwa ma ye Nyankopon no. Ono na wa hwe enso wa boy en ho ban. Na dumunti ye da so tia se. Kechrema eda abodwem na moja edi emu afrusane anopa yenwura yembofo yenhwefo yenjefo yengwan kobia yemame yempapa yennana yembibia anopa yeda wase sawodi adoma bo adom so na wasadi yen awura eda fufrom na watwe fufrom asida ye wura de dia se wokoda na ade akyewa eya ade kese eya nsenkyerene kese e wo se wode so asida ne ayeye ede ma Onyankopon enti anopai yenwura yembofo ye na gyenkwa yimbibia wama de papa ete se akyen a nya ye kanisa sedan kan odin kronkron yin kan odin transmitting live from our national studios here Kuya Frakoma precisely at Chimabuabo. I don't know where Pue Bantem we are here for nyina maybe to me at joining Jumedie live on Facebook, YouTube, www.ahenkanfmonline.com, my TuneIn Modern Ghana, Zainu Radio app, Ghana Waves app, link now Google Play Store and I say App Store. Obe download it, baby. I will be to be enjoy. And I'll pay that say, Yankupon Shroud say watching Chim Radio no now they are to have. Identity taxi drivers, short drivers. Yenya ye kwa fum, yenya ye kwa nyuma hodo so. Anope yedase bebre. Yedase Onyankopon hyira mu nyina na afi wonte nanimu fa nkyere mo. Ye hya wo bo se onwunu enjo ene no. Ewurade beti nanimu akyere wo. Ewurade be kan wo ho. Ewurade be dom. Obe hwe wo so. Obe bo wo ho ban. Obe kan wo ho. Or the city be hye wa funum. Onwunu nyono wonsu be dia dance ni bi. Anyo mo na get it no. O se mensu me dia dance bi. Because Ewurade baba be ye enema wo wansusu. Enema wa anwen ho. Ene Ewurade baba ye. Eni cha no pay so de aseda de ma ne din kronkron no a. Nya ni mu gidie ni ahotoso se onu Nyankopon a wa ma de papa etisi a kyen wo no owo niema papa eni nsempa bi e de ma o enti koso afa wo koma wo re wa adwene ni wade ya wo ye nyina ba hye Ewurade mu nya gidie se obetutu anamon esidie kron ene ne ye oma wanamon tutu mirika nkomoni mu obetutu anamon de esidie kron ne ye baby I do na besi or the hobe show nsa eye bo she free Ewurade ho bebem sima no aduanum mienu ena abo apa no pa no nsia ho mache bre ena aso free sabre kopim se anopa nondu ebebo ena ye ne etena ye bekoso asrawo
Say catcher wunia, na ono son country in you. Na yena yan country yan huyan home. Say Jumedia ope, now mope, na yena ye pe. Na no dene. Yet na see ye soja kokono. Ye cano credit chira o mine. Catcher and say, a brana so, and into an unchinchimu and one fan to her. And I won't hear young fast sedan coma a boafo. You would udi Ahenkan Kwame Yaboa, Jumpahene Kofi Mensa, Kobe K. Billy Man, or Fremi or Boaba, or Fori a Manfo. Or Boaba, or Fori a Manfo. I don't think so, yeah, that's it. Say what you see. I am free sabre. I can say no do bebo. I am to I went to Cron. Yet, trans say, I said, you only want to be a woman be ya spicing it up. And I did a bro, Yamisemu womb, a man your sem womb, a futu sem womb, a drew baby a yanni jana no dene. Ensuo ni tumi yiri na twia fa no baye so saa ne tie ene yentenan free sabre akopem se no ndu bebo na mame mfa ewiem bobrensam se de besi akọ ne damu ni nyina mame mfa ma wona afi yento aso damu yi nyina ene ye February bosome no ne da etoso edu mienu free anopa yakosi anwumre ewiem bobrensam ne besi akọ mame mfa ho amane emfa ema wo o se anopa yi a me no ekasei no free no wotwe ho ekọ no awia no ebe yiniti sese ya awia no o kire se etai yiniti free no nwotwe ho no mumum eko nti free sabre ya de kopim no nso edi free no nso akopim no nwotwe no o kire se ebo no ewo mu kakra ebo no wo mu kakra ene omo ben kwaye ene mepo no obohun se ope no anu aye de ne pa ebo no ginegina mu a but o kire se awia no ebetwe ne ti free prem to bro ho no mo a ekwa no miensa no nso ewiana no be yeden pa na fe free no me ensa ho ede aircon no na ewiem adwo ewiem bete wadaroma weyi ani ewiem bobre ensam se ne besi akọ ene February bosome no ne da yetoso edu emienu eno ne yede ho amanebo ede ama we no efri atran kese a wo mo ene wo hwe ewiem bobre ensam se ne ebesi akọ nti enadie yi ne omde baaye ena yenso so yamfa nkame wa yedi mu amane ede amawo yeda ase ka kire wunua se dwumadi ni din de maache se mihyiawo na mechiawo na wo gye me so a afi nkomo bia wo ho bia mitimi ene odi mame mu ache ne yemu akwa aba emfamira show ni so Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Na watch we so obofo no di bi bae na message we kra de eba Saturday no itina je say nani abre pa na me do futi hai onyame bofo a wo soma no mane ba na watwe wie ya wo se na watwe asem a wo de bre yen na yede etu anamon no minim nia ekoso obi abrabo mu de mese minim nia ekoso obi aware mu o mese minim nia ekoso obi adwuma mu ena minim nia ekoso obi krum obi man mu but onyame bofo a wo ba ya sem a o se onyankopon eso won fa mmere obuoba no obuoba mfa mmere tiefo a ebe tie yen na wotwe nyina nti na dwoda ebenada ukuada ya woda ifiada se Yesu ama na wo da so tinkwam na me nso be da so tinkwam a
ɔse fako na oni won enkoka ho asɛm ye wogidie ne ahotoso se ye nyankopɔn a wahyɛ ne ma papa ase de bɛkɔ wie ye papa nti no ɛyire so kyire so sɛdan ara a ɔbɛka yɛn ho na ɔde yɛn betwa na wɔtwe nso so ɔde yɛn bewie bosumi ɔde yɛn bewie afi awurade de yɛn bewie mepa kyɛw sɛ wogi tumu a baabi a wo bia gyeme so sɛ ɛnyɛ hɔ amen amen ye kan ye nton no ahenham wo mie wani no aka bi enti me san be fa biem me se awurade de ye betwa bosumi wei awurade de ye betwa na awotwe fufure ye ode ye wura mu ye ode ye betwa enne da yi awurade de ye wura mi me se ode ye betwa afi wei awurade de ye betwa ode ye betwa ahoden kwan so ode ye betwa wo sikam ode ye betwa wo anigem ode ye betwa wo ahosepem ode ye betwa wo adansediem awurade de ye betwa ogituma baabi a wo bia amen no enda pampan so a ye ton na wagye so say amen awurade de ye betwa kamu.com adwuma-adwuma.com efieho.com afuomu.com baabi a wo a wotie bia.com anopa mi se wurade wode wo betwa na menim ne yekoso wa bra bomu enu nti osese wo kwa koka kire wo mo se mema wa mu nsuro na me awurade meka won ho ɛho nwom ne ye gba kire wo no fear not, I am with you. No. But I would have said, me can chire ubi anope say, Mema unsuru or can ho. I would have said, me can chire ubi anope. Minim onipa potin. I would have person me can't ask me chire no. But minim say. Asem wei ewo botaye asem wei ewo de awurade asoma ne se wo mra meye na menim se ebebem inte awurade se me nka nkire me dofo awurade se me beka nkire me kuromfo ganafo awurade se me beka nkire nia otie mi anopai na onam amane ohawo ne abrabo bi mu a eye na adwene se awurade ayi na ma eye na adwene se baabi aduro ne de onkonko no maduro ne wongu eye na adwene se baabi aduro ne de enipa nyina yi na ma na ne nye wa abrabom owu kura eye ya tete obi wa ware mu ama enam ne wo ka sei wo fa ne ho adwene so obekum ne ho minim who in particular awurade se yen kasa asem nkire no but I know say free and not draw that copy fiada. The intended purpose of this message will be fulfilled. Iti katre wunya no so nka nkire ni nya no mfanto ha na wontie yen sansa wurade asoma yen ewo san nipa ne nchen say yen ne nkasa pay. I'm speaking directly to that person, and I know that the Lord will deliver that said person from whatever situation, whatever predicament you may be going through right now. Whatever situation that you are overwhelmed with it, I have come this morning to tell you I carry a message, and the message is so simple. Fear not, for the Lord is with you. Ensuro ewurade kan wo ho na wotwe we ensuro bosumi we ensuro and that day ensuro medofo ensuro bibie ni wono mu a ebetimi abunkam de afa Nyankopɔn so. Ewurade betia epo asorochi bia ama ni humu so ama wo wira ho ho okọ kete so awuntimi na obitumi susa na de ache because we don't look like what we are going through, because we don't look like what we have been through. We don't look like it. It's one share. Hey, enkrofo center de egu problems so. I'm telling you. Hey, anope will be address shepe. Oni baabi akọ. Nanso address we pie. Unum de ntia. Otene fia ye tene yensa woni so say abranti we kwadwofo, ababa we kwadwofo. Enti sa na tie dia nkrofo asori ahomachin etunsu onyugu won so. Epie. Ko wo munwuma so. Oni adwuma ni bi. Wonya kwadwofo o. Hwe.
Onya kwadwefo oye adwumaden pa. Hey, applications no watwerɛ wato apeti wiase afa na nyina. Nye adwuma nye. Nti adane nkomodie. Adane nkasaye. Ama sisi ye ya me no wo kasaye. Ne wira hɔ ne ho. Ɛne nti nkrɔfo pie no ɔmo kɔ a na ɔno nso so apie no adresse. Bako ne namo a ebo no numu a na waba fie. Medofo wankoye hwio. Wabere sɛ yɛtenetene yɛnsa ɛwɔ ne so. Wabere anɔpɛ obi asɔre ato nsuonwu agu ne so apie ase wɔkɔ adwuma oni baabi akɔ sɛ wɔtena fie a yɛbɛba bɛdan ne ka awo awurade but anɔpɛ yi tie ha awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nsuro fear not for the Lord is with you. Awurade ka wo situation bi a wo na mu tebia bi a wo na mu ama wani atutu egu wo nsɛm ɛka mene anɔpɛ yi nsuro obi dia yɛ yareɛ ɔsa yareɛ we na fofraba ɔsa we na fofraba ɔsa we na fofraba anɔpɛ yi awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nsuro nsuro hwɛ obi kura deɛ nyɛ ɔno ankasa ne yare o onya sika kakra bi a we yɛ abosome so yɛ de nkrɔfoɔ kwansi ama wɔ mi ne ma ne bɛbɔ mu ayare sɛ sika twetwopoa no abɛka ne nsa ne nyina nsa ya nkwadaa ne ho ntɔ mo da ɛne nti ɔyɛ adwuma paa o but onni sika da hɔ awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ na awɔtwe nsuro wate fear not for I am with you that sayeth the Lord of hosts insuro ɛna deɛ meba bɛpa asɛm no ho ntoma na ɛde kyerɛ wo yɛwɔ quotations ahodoɔ bebree wobɛtumi akenkan bi in your leisure time wobɛtumi akenkan bi Isaiah 41 verse 10 ɛnsɛm no bebree no ayɛatwerɛ gu hɔ saa nso na the book of Psalms 56 verse 3 wonya bra kenkan Romans chapter 8 verse 18 wonya bra kenkan Jeremiah 32 verse 27 unya bra kenkan o maame na asɛm aka nsɛ na brantie nya botre wo bobo ayi our friend sententemi maame nya botre mfama Isaiah chapter 41 verse 10 ebreba wo ho akenkan twerɛto hɔ mo wayɛ adeɛ afei David nwom Psalms 56 verse 3 ebreba wo ho a na wakenkan no nso so ɛna Romans chapter 8 verse 18 ɛna ne twa to no yɛ Jeremiah 32:27 ebreba ho a medɔfo ya na wakenkan wate Awurade nhyira wo eti ne wona mu bi Awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ nsuro sani atie bi ɔkan ho ebe yɛ din ti wa awira ho ho obi si yɛhiafo di adamfo wo ho kyere wa na hunu adɔfo asɛm to wa na hunu adɔfo ɛnsɛm ne deɛ dɔs but what I can assure you ne sɛ ɛyɛ nipa na ade wo ho ato wɔn so pa deɛ a wobɛdu dɔkono kwa wo boss betimi adi hwammɔ wadwuma mu ni nso betimi adi wo boss no nso hwammɔ o yire betimi adi hwammɔ ukunu obetimi adi hwammɔ o ma aminka asem o ma wo biri wo mogya ani kura wo mo ho yi emofre ya wo twa apan a wo mu nti onna o mu nti anopa ahomache no atunsu onwa gu so na wapie no akwakoye masom ewo dan adwam wakoye masom ewo makola agbogboloshi dwam ba bia wo bia dwam enkwada ne nti ache ase dwam wote ho no 24/7 a wo na obotaye nyina ne se obehwe wo mo apushi wo maduru ba bi no obetumi ahwe wo mo meduru ba bi wo muwa wo mpo but enije sem ne se Awurade se menka nkyerɛ se insuro ate insuro Awurade kan ho onti na nim nkyerɛ wo wade ye nyina mu sports ye de toa so ene de ye be pa asem no ho ntoma na de kyerɛ wo obofo no se yemra be kan kyerɛ atiefu etie maachia no pai se memo mu nsuro tebia bia wo nam mu nsuro Awurade se ɔka wo ho nti nsuro obɛhwɛ wo so obɛbɔ wo ho ban a wo ho ɛma asɛm wonim die ntia
ɔyɛ agya Nyankopɔn nti duru baabi a he displays the fatherly tendencies ɔyɛ ɔbɛ Nyankopɔn nti duru baabi a hɔ nso so no ɔkyerɛ ɛna ɔyɛ honhom kronkron Nyankopɔn duru honhom fam na wɔ sɛ wɔsɔre gyina ɛde ma wɔn so a ɛno nso so ɔbɛ show the spiritual aspect of him ɛyere so kyerɛ so sɛ dɛn mese wo awurade ngu w'anim ase da ɛyere so kyerɛ so sɛ dɛn wasɔre anɔpɛ a wosu woni aduane di no onwunu nyo no I'm telling you wobɛdidi na ado nsa sra wafuri so ensuro awurade ka wo ho na wɔtwe ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo anɔpɛ nso yɛ da ase sɛ watchoose yɛn sɛ you will journey with us kan yɛn ho ɛfiri saa break up mu sɛ nondu ɛbɛbɔ sports ɛyɛ up next ɔmo wie pɛ yɛbɛsan ba ne yɛba bɛtoɔ som kɛseɛ no so ɛnyi fidie ne mfiri ha yɛba Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abozeke Sports. Jagum. ɛna no pɛ Ghana mamba de shimamba yɛma mu nyinaa kɔ abaso ko bi wembra Ahenkan 93.3 so yɛatena se agudie mu nsɛm ɛna ɛde Asia ɛnɛ anɔpɛ midin ɛde Joshua Kwabena agyanim Yosef Agyi obɛtene nka me ɛmfa seda ɛma ɛyɛ Festus Enterprise ɔma so yɛn asɛm de agudie mu nsɛm no ɛnso ɛbro na Festus ɛma yɛn fiefie mu yɛadwuma mu ɛne yɛ office ɛnso ayɛ dɛdɛɛdɛ sɛ obi baabi ɛno nti no sɛ opɛ ɛyɛ decoder ɛyi so ma bibia nso akɔyɛ di ama ɔde a ɛnoa ɛne Festus Enterprise ebia satellite no pɛ sɛ ɔfixe bi a hakodan Festus Enterprise na fi yɛnhwɛ fixe ne kama ɛnso ɛmfa ɛma decoder no sɛ opɛ DSTV sɛ opɛ Multi TV sɛ opɛ Star Times Canal Plus AG Plus combo ni bi ɛna opɛ sɛ use di a mesrɛ Festus Enterprise pɛ na wɔkɔ na yama obi na wɔ use na efie ɛnso ayɛ dedɛɛdɛ ɛka kyepɛ na oba obenya satellite na afei terrestrial decoders a ɛni ɛda hɔ no ma ɛsan Adwuma-Adwuma Sanchen edi amount TV etuntum bi Hisense Asano LG and Samsung ni nyina no Festus Enterprise na edi amount TV one mount oba abonye bi no wato Samsung decoder stands nso no ebi ho remote control TV there na afi decoder there no ebi available our Festus Enterprise AC etuntum bi hospital biabi na afi brand biabi bonye bi ato our Festus Enterprise ntenei mam nei mu biabi schools mam mu biabi ensore afi hospitals ne ho keka ho no ukopiem of Festus Enterprise ma AC no da kobom na bibia nso akokama edi amount ebi awon one fan bedan odi kondo obi amana be fixe amount fort abaho satellite na fe AC no oba ibesese fort no edi amount so how no onsan Asia ne biu uhwe chi akwanya ye ni ochumsi sport na ebonhwanim ewo achimodan pemprendie ye fe Nanes Palace esanso eben shell free station no ewo achimodan 0244515849 0244
515849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise edi enkomo Jubilee Hospital enso aso na say na de tienie say enei o yade na opa se bebe sa yerman yaruwa nyina enso etu ayira de eno ane Jubilee Hospital outpatient service na eye adwuma we no okwa jaso yigina mo asan enei wasan san wechi abafie bio afa inpatient service no enso ebo adwuma ebia oba no opeso beda ho na a doctors na netful egina so ehwewa sakunya no enso aba utues kakuma bi na afa wada ho na yahwe ma yaruwa nyina enso etu ayira laboratory no enso eye adwuma lab biabi yebe bi ama ewo Jubilee Hospital pharmacy ho se upedro ato anomasa ho yare de bepiem Jubilee Hospital pharmacy ne na ma edron bi nato afero nchema antenatal care no enso aba ade ama ema na nei omafo afro no unyo ha bi de fanyinsen no wafabra na fienhwe nso ano ntempa so emfa ema postnatal care no enso aba de ma wofo na ma wo awie no monkora no omu wait no enkoye omu nyimu no mohwa mu hu ni ye momfa medan Jubilee Hospital ma nchekire ama oba no so enyi agina brane ahodimu bia nso akoye edi amount theater ho se surgeries bi na operation bi na oya ye be bo maternity ne enso aba ye di ultrasound na electrocardiogram machine aba scan biabi ye twa bi enso edi amaka suit ho nom tenei bibi eche wadwen so assembly eteteo na enei unhu be bia wonfanfa fa be dan Jubilee Hospital cancer unit ne na fa monhwe en cancel kama na asumdwe enso embra fi woni ina ohwa dia unhu yo eye clinic ho infidie ahyemu ma woni ya nyane ye de be sa etuase edi amount dental clinic enso aba ma mo se ay cholesterol samoni enje ho ma mpese mutu ma mpese mo hye ma mpese polish mo se no do pie mu e wa Jubilee Hospital yen kama edi amawa ho bia enso emba chiri diabetes na hypertension fo no fere no pa bia no nchekire enso ekoso edi mamo afi canteen ho so perina pomduom atodia be pie mu Jubilee Hospital canteen no sa bana insurance ukita bia ye beje na ya hwe ye uhwe echi akonya odian baburu dia so amantra bridge ne so honom enie wo number 0244 5757 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onie enso edi enkomo Benito Mauli na afe yuru ne chema Daniel omohwe produce show no na bibia nso akoye edi amao. Yes, and say na anopai information say free MTN free cap nso asiodani ewrem na say na Nyankopon Adwuma na say game kese pa enso to dwawe game between Carolina United and free Kumasi Asante Koroko buku no na say omode ko boni enso Tamalani Patim ne bia nso akoye edema mpin for the aba so dani edi ewrem na say Kumasi Asante Koroko omo ekobo president cap ntino omo bomo de ntem say the baby preach na dey ni na enso betumi akoye edema na game no say end 3 p.m. ewo Aliu Muhammad Sports Stadium Temale and as a game no enso etodwa mede emu komono ede ejaw yemfi MTN FA Cup Carolina Sandugoko ede eboni mu na fe yempie mu enso ewo Fusa Afcon na ese no so ebas no qualifies no Ghana yene Ivory Coast ede eboni first leg no yetenase ama Ivory Coast etufu from Abidjan e be chi yen eboye kanum enan ama Ghana yentim ante second leg no yenso kopie mu Ivory Coast chombo mekanum ensia amene Abukos for no omote kanum mienu agate na kwa 66 menu ka said ye ya Ghana enso etimi qualifier Fusa no okonkode da kona nim wait away goes rule yende ni remo enso ma football kakra gwedi nkomo enso mfamade na Saudani remo bi my so Francis amno kasaya nesa Ghana na 20 mano adani remo preparation bia enso kwaso ni na partnership na France for enso woni bia nsa we omododo ho na bibia akoye ediamomo ne no nsa baba wa ono enso gira musia kan enma Ghana under 20 mano baba wa fero afi amayeku ono so eden nkomo akra edi aja enaropay wasi preparation de be koye papa ebi se ohwe France de ehobobre ene se de eniema kwaso ho ne de a ebetumi aboa mo ama preparation omde bewura mo ewo African Games Nyankopon Adwuma next month etodwa ewo bi man so Ghana Accra no bia betumi akonkan enso e de amom. The partnership between the Ghana Football Association and the French Football Federation is a good initiative for us as players to go and showcase what we have and also train and become better footballers. And also they have good equipment and facilities
that will enable us to prepare very well towards our World Cup. With this initiative, the women's football in Ghana is growing higher, and it will enable other cooperatives to come on board to also support us. This partnership between the GFA and the French Football Federation will enable us to prepare very well towards our All-African Games that will be hosted in Ghana, Accra, and also it will prepare us very well for the World Cup. We komana se Ghana ababawa osina kan edema Ghana na 20 mbano ababawa efen afi amayeku ede aja ende anopai wasan komona mu na Black Princesses omosom head coach akasa ede afa akwantu a omo etufa afi Ghana kopiem of France na for preparation enso etimi atoaso no se we nyina ye ahobobo omo ye enso ede Asia African Games next month match ebaso enso e Ghana aforo ni chiemu a 2024 FIFA U20 Women's World Cup no and also ebaso Colombia shall 31st August na fe ewie September na you see basically HMA South France akonto ya konto aba ebebo mo pa ye two competitions ebebo nimu no ebetimi abo no mo timi prepare ye na bibia nso akoye e de amomo o se GFA plans some the babonten some the Black Queens and as a Black Princess e too far from Ghana kopiem of France ndie ya dia ebebo mo papa me bia enso akoye de ma Ghana. Good initiative taken by the GFA. We are lucky to be the pilot base. And I think that is very good because it has come at the right time when we have qualified for the World Cup and preparing for the World Cup. And then going to have this exercise in France, I think that to give us a fair idea of the European traditional way of coaching. And of course, we are going to play against the Europeans. It will also build our confidence when it comes to playing alongside these people. In the first place, it's a very big motivation and morale booster because psychologically we are going to Europe to prepare for the African game, and that's what I'm saying, it's a big morale booster and motivation. And we are going to take it serious, and we are going to use it as preparatory grounds for the World Cup. And just as we always think of winning, the winning mentality still stands. We want to move forward, keep winning, and then making ourselves proud. We Yusuf Bazigi na one fancy one ma Yusuf Bazigi assign HM say current GF administration Adwuma ye de nani agye pa omo ye wonderful things enso our Emma football mo was say first Emma football o hwoma na nka chire on baby na behu on basisi ade na FA omo ye on the ma football no enso aba lamlight ma omo rocky shoulders with the men's football enu ntino o say obo current administration we abaso say na omo ye obo mu ne de ade nani agye pa ye na ono fasode bebre no benya enso the few plans at GF edigu akwamu no emo o say mre bi atwam odisade ye no obesom kobatum kini anaso ne obesem kina ena wato aso enso ekochi ma na bibia nso akoye da ma no. I have said it time and again that this FA, they are phenomenal. They are doing a very wonderful things, especially for women football. I don't want to talk much again because we've seen it all. Ghanaians have seen it all, and they should continue to do more because we were lacking behind. I mean, women football, we're lacking behind. Now we are rocking shoulder with the men. Even look at the incentive that we are getting, the capacity building that they have initiated and they have put in place. I am a beneficiary of the capacity building. My other coaches are also beneficiaries of the capacity building, and I'm even more beneficiary because this is my second time that I'm going to benefit. So I think that now I have no regret for coaching women football. This is my 21 years of coaching women football, and I have no regret at all because of what they are doing. Even if I was thinking of quitting women football, I am now going to rekindle coaching women football because the GFA, the current administration, are doing marvelously well. I, in person, is going to add up to my experience so far as European traditional coaching is concerned because I've been to Serbia for an attachment, Crystal Palace, Bremen, Hoffenheim, and then even London. I went there, and now I'm going to add this up. It's going to add up a lot of experience to me, and even the girls are also going to have a feel of all this training that we are going to embark on. So I think that in all, it's going to be something very special for us. We head coach Adma Ghana U20 Black Princesses Yusuf Bazigi
ne nkomo no ene de mba no mo na ejina na ehwe na febia so akoye papa ede ma odere so dani ensu mo Black Queens a Nyankopon Adwuma 23 February 2024 ya game kese pa etodwa ewo Kumase Babanyara Sports Stadium ni no so ni na ensu e qualifiers a neso omo prepare de remo ensu ya Africa na bibia ensu koye na no ene said Doris Boadu anso de nkoma akrade aja wose Nyankopon Adwuma on the 23rd no omo esu Africa Ghana phone na obia emfa no support ensu enkonkwata wachi na game no omo kobo no chese mu ba dinye papa na so mo gidie mapa so metumi ahye Zambia for na ama qualify akomanim abusiafo ye frame Doris Boadu a misi akan ewo Serbia man mutima ye frame no ZFK Spartak Subotica me samso ye Black Queens player me mama papa me sisters me brothers amowo Kumase on the 23rd of this month February ya even se when Kumase kra baby bia o man Ghana bia obeba baba ya Sports Stadium no abe support Black Queens nyame Adwuma ye Zambia on the 23rd abusiafo me 5 p.m. In fact, 4 o'clock. No was you kunya oti ho. Train. Yesterday Ghana for nyina some other support here said ye be ya bet me akọ Olympics no. This year, ye pese ye call Olympics Games e Paris. Enti me Ghana for nyina samomra na mo be support here. Medamase. We ayan komana se Ghana ni ababawa Doris Boadu a ede agenda anopai. Yeguso anso ewo eye agudie mu nsem no afiede na so na yeguso ede emma no na yempie mu anso ewo African Games a eba so ewo Ghana next month 8th of eye match na fe ewie 23rd match ewo eye Accra Ghana Cape Coast anso ebe hosti bi na re nchima we ede 13th African Games a eba so Ghana na yeji edesi na so sports minister Nidin ade Mustafa Yusuf Ochema now say na nyoma AC econom na ni agi preparation towards the games a eba so our Ghana emu. I'm so excited and happy about what I've seen, and the athletes and officials themselves testified that this is the first time they are having a long duration of camping in the history of Ghana, where they are having opportunity to camp for a very long period, and also even with improved facilities and conditions of service, where they are camping and everything. They are so happy. Once they are happy, I'm also happy. I came here to ensure that they've arrived and they are happy. From the indication, and I told all those facilities with you, both the officials and the athletes themselves have indicated that they are very excited and they are happy. I'm equally happy. We and sama nas Mustafa Yusuf, Minister of Youth and Sports, and so Eddie Ejayan, na boxing coach, Nidin Eddie Ofosu Asare, almost preparation Eguswa Ekoso for the African Games. Also Echema, Ghana na Yajis Ajuma de Aji Esi and Nasu Ewosi, na Omontanase, Ama for and Dan Omokayo Montanase, Ama Senegal for any Benin for any Mali for Emba, Nafi boxing, Omba Medas and Fan, Komo Pamu ye, Nafi boxing Mono, almost meeting Ajimedas Wom, Bianso Akoye Eddie Ama Ghana. We know that Africa is coming to Ghana, and we cannot sit down here for them to come and walk over us. So we know the task is very, very big, because it is like there is a pressure on us, and so we are making all effort to make things happen. We a boxing coach Ofosu Asare in Nkomo ena ode abano AFCON 2023 eno na bibia enso eban ewie ye ehyasia 13th of January ne ko wie 11th February eno na bibia enso ba na wie 3rd and 4th no Saturday no eyade a ebaso South Africa tenase oni DR Congo eyade a soccer aye 90-minute fiesta no enya de obi atim go eto nyonko antem penalties no eyade a na se aye South Africa for no ebo 7 omo share 6 na Afedia Congo and about 7 omushemu aye 5 and ntinama South Africa AFCON ebaso no ono eno tosu miensa DR Congo and so etosu 9 and no grand finale no and so etime share so a Nigeria ene aye Aricos edi ebony Nigeria edi kanto atena Brantford Trust Ekon enya first good man Nigeria no mo hwe anim sense game way o metim ewini na fe omaje AFCON esom now so for the 4th time na so ya dia Aricos e bounce back e be take and go back e pace so a eno
a Avicos ɛhyɛ mienu ama Nigeria ɛnso ɛte kanu baako Frank kɛse ɛnya first goal no ɛde ma ɛyɛ Avicos na consolation goal ɛna afa Brentford friend Sebastian Heller ɛnso ɛtapu in goal baako de to atenema ɛboa yɛ ma Avicos ɛnso ɛgye AFCON no ɛnso ɛde som na sɛ host and win ɛna Avicos ɛnso ayɛ top scorers no sɛn na si ɛkɔyɛ AFCON no mu Brentford friend Emiliano Insue osi akandema Equatorial Guinea ɔhyɛ 5 goals afei Grayson Ayadela ɛnso si akandema Angola ɔno nso ɔhyɛ 4 goals Mustafa Mohamed ɛnso si akandema Egypt ɔno nso ɛhyɛ 4 goals yɛwie AFCON no awards no sɛ na esi ɛkɔyɛ best coach ɛkɔdema MSFI ɔyɛ coach ɛdema Ivory Coast afei best player ɛkɔdema Nigeria Brentford friend Trust Ekong golden boot no ɛkɔdema Emiliano Insue ɔno nso si akan ɛdema Equatorial Guinea young best player no ɛkɔdema Simon Adingra ɔno nso si akan ɛdema Ivory Coast na afei best goalkeeper ɛkɔdema Rowan Williams ɔyɛ South Africa ni na afei fair play team no ɛnso ɛkɔdema South Africa wɔyɛ kakra EPF mbayɛ AFCON 2023 no mu a ɛrimu nkɔmmɔ ɛgya na ɔma mu wɔn nso kɔma Ghana Yenani ekwamana ne ne fa wala sa kraso techire fama ene arope da ni remu na se games out na eto dwana we French Ligue no ohwemu na se Marseille transfer ehye kan ba ko Met enso ehye ba ko Lens ehye mienu ama Strasbourg etie kan ba ko Paris Saint-Germain transfer boy kan miensa ama Lille Metropole etie kan ba ko Endra na se Le Havre transfer ama Rennes Couture bon kan ba ko ama tumi anti Toulouse ehye ba ko Nantes ehye mienu Laurent enso eshemienu ama Reims entumi anti kanuma da braka Clement Font etnafi ombo kanaba ko Brest enso ebobako Montpellier eshebako ama Lyon enso ebomienu Nice etnafi omo she kanemienu ama Monaco ekochomo ebon kanemiensa na sa pepe enso enetie table no PSG di kan 50 point Nice etosumienu 39 point enafi odani era Monaco enso etosumiensa 38 point won mo medimu 7 no ediajao afei Italian Serie A no match run 424 sorry match run 24 ayade say na results no enso ekokoye Sarantina Transma Empoli etwa ne kan mu miensa Sarantina te kan bako Cagliari she bako Lazio eshe miensa eto so Saturday no AS Roma tenase ama International Milan twa ne kan mu enan AS Roma ete kan mu ni Sassuolo 1 Torino 1 afei enra Fiorentina she enum ama Frosinone te kan bako Monza etenase oni Verona go anto biatenemo Bologna eshe 9 Lecce entimi antibi Genoa ese bako Atlanta chini twa ne kanum enan AC Milano enso ese bako ma Empoli enso anase Napoli enso entimi ante ene one game ebaso Juventus etnase oni Udinese ebo 745 na sa game ebaso standings now say na esi etie Inter wawri edinkan o 60 points Juve etosu mienu o 53 AC Milan tosu miensa 52 Atlanta etosu enan enso o 42 top scorers ni say na esi etie Lautaro Martinez na kan Edema International Milan or 19 goals Vlahovic esusi akan Edema Juventus or 12 goals na fe gbogbo anasa tima Brentford fan Giroud and so it's a kind of AS Roma or a year 11 goals. And then in German Bundesliga so Dani Roman as 24 and so to Ghana Friday no na Chelsea Dortmund Ebo Academy and Sa Ama Freiburg and to me anti Academy da Braka Wada Bremen etem Fischer bako Henningham and so Ebo Mienu Junior Berlin etem Freiburg Kanabako Ama Wolfsburg and so and to me anti Frankfurt etem Fischer bako Bochum and so Esche bako Borussia Mönchengladbach etem Fischer Esche and to me Anshebi Ama Darmstadt and so and to Anshebi Osberg Esche Academy no RB Leipzig and so Esche Mienu Bayer Leverkusen Eche Bayern Empom Academy and Sa and it's Wadandane eto to me and so Antimada Braka Romana says Stuttgart Esche Miensa MMS 05 and so Eche Kanabako Wafean Etemfi and FC Cologne Ekotubia Esche Nyanko Kanabako Bako Tebo no Bayer Leverkusen Edikan 55 points NS Omanya and after Bayern Munich Etosumino 50 points Stuttgart Etosumiensa Ekuta 43 and after Dortmund Etosu Enaya also Ekuta 40 points. La Liga Santander match day 24 Ayadia Chase Fiada no Cadiz etnase oni Betis di Buania Betis Esche Cadiz Ekani Mino dia Cadiz entimi ante afe Saturday Deportivo Alaves eni Villarreal and they 1-1 Real Sociedad etnase ama Osasuna chinitwa ne kanu bako ama Sociedad enso entimi ante Madrid Esche enai ama Girona enso entimi ante Las Palmas Esche Mieno Valencia enso entimi ante afe enwa Hetafe Esche
miensa Saturday Bigo enso etikani menu Ramayoka 2 Real Barcano 1 Sevilla 1 Atletico Madrid 0 Barcelona etna Sony Bobokwa yefan Granada enso ekoti 3-3 ene one game ebaso Ameria any Athletic Bilbao na ebo 8 p.m. na sa game ebaso Madrid ready kan La Liga no 61 point Girona ewo 56 Barcelona ewo 51 Atletico Madrid ewo 48 Jude Bellingham as 16 goals ewo La Liga no JPR Musudani Eroma Manchester City transfer academy no Everton to me antimanda braka we transfer ama Brentford kwa chombo na academy no ama to me Antitorium 2 right Esheba Kulitin transfer Eshe academy kwa Sheffield United enso ebo miensa Liverpool transfer ama bo academy miensa Burnley etimu ba kufuam transfer ama Eshe miensa ama Bournemouth enso etimu ko Nottingham Forest transfer shemienu ama Newcastle United kwa chombo ebo miensa West Ham United enrada na se Arsenal for chombo sa edigo machi chombo pe bo munkani sia ama se West Ham to be antimanda braka Aston Villa transfer ama shekana ba ko ama Manchester United kwa chombo ebo academy no ama to be antenya Nyankopon Adwuma Crystal Palace transfer on Chelsea ebo na watri and game no enso to Liverpool edikan 54 point Man City tosumienu 52 point Arsenal tosumiensa 52 point and Victoria was pay also tosu enaya omukuta 47 point Kofi yonko na esi Morino osua German kasa no interested all by bobo ko ni mu o say papa friend Thomas to hear the ye be saka ne pe it is okodi a Morino na eba na Madrid so mo so ma branch friend eye Jude Bellingham o ko by say 2 to 3 weeks and ya dey return back to Madrid bobo ko no if somni Girona game no o she 2 goals but still no prayer e ma no free mu eno ntino we e kakra no so eba na say world marathon nia okita record no ye friend no eye Kelvin Kiptum we 24 years 24 years onya car accident and oni ko sinyina ya mutu omunyina omoko nti we ya hosem kakra na athletics enso atia yedim kono edi ejaw yedi si na fe captain in the morning obobo foria manfo enso atojuma di so edi amamedin edi Joshua Kwabene Jenim Yosef G oti ne nka afeudo ni chema Danilo etina fi ne che pia voice na etuma oni nua Bernard na ebo aye yedi si na fe captain in the morning oboba oforia manfo atoso ko tema nondu ebebo
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. That's right. Tiano. Faster than confirm other sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejuri, AJ, Ben Mauli, Daniel, Raymond. Yantwasu, if you had him where Marchini Jumedi Dean of Fremi or Boba Ofori Amanfo. If I show you Jumedi streaming live on Facebook, on YouTube, in Ahenkan 93.3. Join your power comment in the brand. I can kind of come at the amount. Now, Ochinachi vows deal. And you say, and she said it to say. A very good morning going out to you. A fear beam. Joy is coming. Wow. So a glorious happy birthday going out to you. Precious quarting. A new chapter of life. And you are so grateful. Happy birthday. Precious quarting. But say Yvonne Nelson Powell. I'm telling you. Say Yvonne. Susubribi and Chana Yadia Bowl. Tobuase. Na yetutu ye na nyina no. Nimu ana ye ko. Ye rafi we mu asagro. What says that yeah.
year 2024. What says the month? February. What says the date? 12 February. And what yet now? Now your home opete kwache. Ochina mesi bi dan, ochina mesi bi dan. We remember ho so no. E yi afa ho. E ba so de esi wani so apese o ye bia no ntempa so. Mia umu na ne ntentem bia ne ntentem na breni ho no mo de mo da sani. Okay, so that's into your brack into your foot in the same room ye day, bro. Hey, na Enra na enya senkitwo. What's your day? Enra ewo Family Worship Center. Family Worship Center. I don't know what Odan Estate. Share my make us a much oh pa sorry yes swag. Oh, I sorry I'll call word to me say yeah, what sorry. Yamia some kakra. Swag and so kakra. I'm going for Casa. And grow for Casa. Yes, I'm saying me sorry where you are dear or best condition you so who be you must have my camera for sa. Hey Mokasa. It's a patch of UTM or a corporate person. Oh, pa, sorry, I'll quiet a point 10 was I got to away. You must minimum sorry, be call no more. I just said you may. Sawotewa. Massa, baby, we are seen a drone young quas or in coaches out. Also for something kasa. UTM or a corporate person where Jumen 2% kwesi down. Okwasore na upon tem na sabet for when she say we are so when we be ana kwesi no meeting bi ne your bi into o pa sorry akọ uwie pe no asan akọ to adwuma so a family worship center. Ye kontem ni upon tem no akoto ade we so. Umpe we na den now pe. We ba cho Christ Apostolic Church International. English Assembly no your friend of Family Worship Center. Ye wo Achim Odan Estate. Enti kwasi ada bia bra be kan ho na ye nsom. Sawari ase. Sawa. Na mesi kwasi ada we na nya senketo. Na Jesse rep your Jesse. Nrad. Na rep your Jesse. Na Jesse na ma ni shama ni efewo. Me won't be that. A man is Jesse man efe. Now be her Dinah Audrey. Wamo maso no agene cake. That is o mama so na ye nika kona. Eugene so fan World Cup. So no the opinion. Eugene dey no opinion. E kan nko na de bia ye kwa adwa bini Eugene so yaka hu nipa wiase ye ne desa ada it's bit of and one ma kan kire word swag church ni ba ko pe ye di nyame asembe ma we are so disciplined. A mebunu so doso. In fact, I saw Nanka say morning I am mebuna so. But we are brewa we are aquakora. Now so when it just swag level no also a corporate, old man. And as an old woman, who's going to be doing to my boy there. I saw her dead. Message no so no dene. I want me she I want me quite sorry. We she am Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamo ate Adwuma-Adwuma On Ahenkan FM
Oda chinti braso. Yeah, the bra oda chinti ni e. Obra kwentu e futu ni adisunya e wom. Yeah, the amount. Yeah, oda chinti. I don't pay oda chinti bro for kasemu. Yes, say do not be consumed by family issues too much. Do not be consumed by family issues too much. And Anopeno, I want to speak to my young people, the young folks. A man in Mema. A branty ababa wa fe na wusi so. Anopei. Me pese mo na minimu din komo. Nyame adoma wo chena. Yani ye maame no ne ye papa no mo mo nso ani afi no. Ebe din komo. But ebi kwempa na nso so ye. Wani afi maame bi papa bi. Enkomo yi betimi aye ode. Ebetimi afa wo ho. Nso de bobra ebetimi aboa wo. Yes, do not be consumed by family issues too much. Young people, young folks, young ones. Abranti afi na wasi so awo bobra. Ene wasendi sika ama o maame. Ochina wasendi sika ama o papa. Hwe me ka no kore de a kire wo. Ebia nya wasum de, ebia nya o maame de, enya o papa de, but it is the fact. And I make a chira no pay. Member busia samu nya de bebreu. Abranti afe na obobra. Ababa wa afe na obobra. Memma abusia. And me mama say no send ya man kre. Me papa say no send ya man kre. Me sister say no send ya man kre. Miss Wasi say no send ya man kre. Me auntie say no send ya man kre. Me na nakra sin tu. No send ya man kre. Tie. Abranti obobra. Ababa wa afe na obobra. Me ka chire wu pen se wo koso yesa unye yie ene yesi abusua ne yehia meeting bi na wugina ho abrante ene abusua ne yesi ye twadwan ne wugina ho abusua ne yesi ye yeye na wugina ho abusua yesi ye fa ha na wugina ha wo de wo ho awurawura abusua semu hu hia wa he wan hwe yie o mobra. I am telling you. Unze omo bisa osika na de ama wo mo. Omo bisa wo na de ama wo mo. Na omo ani age. Enti abiri bia no omo ani je. Na wo owira ho. Ena no na me ka che se duru ba bia wo so usua trimodin. Anya se wo bo matrimodin so bo matrimodin o. Omo ahwe omo ho so na daachi umia umu esie sika ne de yadwapade bi wo de yebribi na afei sika no so doso a omo atimi adibi ama omo ani age omo nkwan na nyina abusua na ye offer o ma me 2 na wo de kɔ o ma me 3 na wo de kɔ o ma me 6 na wo de kɔ no me ka kire wo pen se ne wantimi amobra sa abusua koro no abeyiwa ma Sabusia kronoa ombeke kansem ho no kokko na so abo okoye wanko bobra o abo okoye den odni sika koye nsanom odni sika koye masem odni sika koye sei odni sika koye sei eno no mo beke kan at the end of the day ntano pay minua mo afi ni mo bobra mabunu no na no pay mi no ka say minua no omo na minua mo ka say abranti afi no asi so masani kofie no sei twitwa wonsam so na se sika na wo sani ko no sie faye biribia ebetra wo no mo afebo unsani awoye ni nti sei wabraba a wo bo nyina no sika no eba wonsam a ewo ba bia ekọ eto wonsam ewo ba bia ekọ eto wonsam a o me dia me maame dia me dono me papa dia me dono obi anka se no maame no papa na emom so odo ne bewie pay a agese watimi anya biribia ede wo ekọ nkwa na nyina na odo no atimi awie pay nyame kan enyema no nsi bone o menka se enhwe o maame nhwe o papa menka sa menka se obi ho kire no abusua ni mu amfa bi nkọ na emom emane nya wo hobby me dia me send sika ne kofie no mo nyina ni gia na me nsumani age ya te krache yire wo ho oba me nkwa na me maame ba ka se me fa mama fa nkwa hwa na okobisa no ya te ge me maame ba
yere wo ho nkwa na me maame ba yere wo ho ai yere wo ho koso mada Christmas koso aya adoye nyina ja yere wo ho adoye nyina maame yere wo ho me kenyame adwen na dia kire wa no pai se abusuasem afe na wo bo brabrante mabusuasem nya ode aye ni bi wo ho no mo a obusuani no ya busua tenten eye me maame maame nua ba bi na ne so wa ba na ne wo fa na ne ba na awu sa aye ne yenko sa sika no sie bi ene yesi ye bonsan wa we kurom aye bia wo bo ho nsanwa hwe wa hwe ya mobra o wa hwe ya mobra wa hwe ya o mobra hwe wo da chinti mema abusua sem nye wa adwen bebre utie masem na me kan no a menka sem abusua sem ehun hia wo ma hun hia wo but mema ehun hia wo bebre sa enje wadwen emoso ema wontumi kura mfasika anya hwe unyu ankasa kura wontumi emfocus wo wo ankasa wabraba wo boso de bia wo dwen fie efiefuo no ana wa amobra omo be san atwetwe wo intimi dafo minwianom mabunu no safe na wo bobra ye mabusua sem nya ye de bebre enya busua meeting nyina na yekọ enya yie besi fie nyina na yekọ siesika pebibi faye boso mpaye na awurade obeto nsupagu so ama won soso esi wuye se dachi esi wuye na sa sika no afei emu be yeduru a obema ni pam mum ani age chen enne onim de entia yese chinchin so ene so chinchin ense ne a wo pɛ no na wafa awurade nka wo ho na asɛm ya atɔ hɔ yi ɔmra mɛkyerɛ wase na te ase yie asɛm wei no yɛ ka de akyerɛ badwemmafoɔ enti awurade mma wo badwemma honhom na te ase woyɛ bɛɛma abrante afei na wobɔ bra ababa wa afei na wobɔ bra masɛnde akofie no ɛma ne nye bebree ɛwɔ mu atwa so mɔmɔ nka sɛ wotiri mu ɔden na fa yɛ biribi a ɔkyena ɔmo nyina ehu ɔmɛka sɛ enti sɛ na wo mfa ma yɛ no wei na wo de yɛ aw wayɛ adeɛ onyame nhyira wo yɛnyɛ ne saa na wo de afi yɛnhwɛ baabi a awurade de yɛbɛsi ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo anɔpa yi wo da kyinti deɛ de brɛ wo no awurade nka yɛn ho wo da kyinti Anim's week, you know. Yeah, shall say the free now. Now, Quack will be a question. Anim's week. Yeah, Mofrano. About all the local churches. Making sure, say, cost. And Nim's week. And in our you know, you would ja. Would ja Cassie and where to see, yeah, no, as some Cassie. Sundown as well. This week said January year so. All the local churches and Nim's week. Mama Yankaina Yan Kron Kron. Eradi Shrai. The Bon Krata mobile so brand was so ye quack of Fabrel. Na
na afei yɛde de aka nyinaa de aka ho kwaku ani nkusibu adum atena ase ɛni mo nipa ɔne nam kwaku apo mbɔkɔ deɛ ɔbɔbɔkɔ na nso nyame adumo ɛne adwene na nam oh okay okay wo ni adwene na nam na sɛ wo ni adwene anante a wobɛyɛ dan bɔ bra sɛ wo sɛ wode adwene ɛnante wamfa adwene anante antumi mmɔ okay ebi mu nam so mo yi so mo adwen enso mu obi sɛ mo de to mu nyia na mo akɔfɔ sɛ de unim ɛde ade adwen no ɔmo mfa adwen ne nya adwuma ɔmo mfa nante ɔmo mfa so mo de to so nyia no afa da bi so obi so ɔmo ma no mfa nya adwuma sɛ wode adwen ne nya adwuma a ɛwɔ sɛ wutumi ɛbɔ bra ɛkɔ w'anim kankan Ghana system no adwen enti wo dia wo ni adwen na me dia na me nim sɛ bia wo de benante ana de beto ho medinam pa ɛde na adwen ma che me ni abema nyame adom bibia bɔkɔ na so nyame adom me so wo ye pa adom ba ade ase ɛna no mete sɛ na odi ankan eto nkra sɛ wo so wo de adwen wa mmɔbra pa kuromu ha no mu a dwuma o mu de bedi wo no wana wo so wo de adwen pa nti wa mfa adwen pa mmɔbra a dwuma o de bedi wo kuromu no nkra odi ankan to ye no no meme de no so wa nte de a ɛne ye ka kyerɛ wo si adwen na so ne ana yɛde nam yi o adwen le betumi ya adwen fi na adwen pa de da so kwa adwen pa de da so kwa yɛde benante yɛde benante na ayi enkofo ade yi ara mpɛ so mo ya twetwetwe politics di wurewure mu yi a si ababi amiti di Nigeria fo ye ya ami hu ana oya ade o nye Nigeria fo ni chinie no anopa mu sa ayi champion bi su we mu so die ni ti afcon na isa mu dada ni we no we ade ni pa adwini so ai asemo na de so mpɛ so mo kyerɛ sɛ chinye no unse chinye na pampa mu no sɛ yɔkɔre you sɛ de ne wɔ ɛna ayi Ivory Coast fo nso de ne yɛ ɔsono enti ne sɛ ne saa ne tie de anaje sɛ ɔsono ne di nkonim ɔbɔ yɛ nti anom na US Donald Trump ne ayi baako yi de ɔte sisi Joe Biden ɔmo de nya sia na ɔmo de yɛyɛ ewi akye ne de ne kosi yɛ just say the issue is we should be serious in this country. I na agro mani so. Obesi form akoye campaign. Adwen no, mu ɔmo fa adwen ne nante. We hunu say we no ne ayi a friend is saying ɔmo di release stress kakra. Okay. For comic relief. Crofesi form ye campaign to no aye flyer we na de ne nam. Omani mre for comic relief. Ya sebo rade. But mu sports stadium no. Oh yes. Mu hu ye. Yes. Cote d'Ivoire so COVID ne ebi ko ho. Oh yes, na bu ho. Na COVID wo Cote d'Ivoire ho. Sa. Ero matimi asi sa ayi ne sa. Na mutimi si ye. Ade COVID no mo ho na nkukum nipa bebiri sa ho. Si ko ho. Ekum nipa pa na Ghana fa na yesi COVID ekum nipa. Eso sa ko. Ena so se kum nipa. One case kra na ko ho no mo a. Yade ni hu nti no. Se hu na ebia ukọ country bi so about 1000 case no. Ye ni na same protocol ni edi so. Lockdown ebi ko ho, ebi ba ha. Social distancing ye ebi wo ha, ebi wo ho. Enso ye de omo de aye. Ena omo de omo ni nyina echi na omo atimi. Enya bi de aye de omo de aye. Se ye say for a stadia. Yes. Makoma 4. Ena omo si ye. COVID bre mu. Russia Ukrainian war dream eno mutimi nya say sika no ona see aso yesi bio wezi ne he ai akwa yi kwohwe legon ai mo me ananye legon de ubon krata university ni baako legon de be ye all Africa games no standard precoin de of Africa games e betima wo bo ho board ye be bo ba ye ma ne standard kakrai anu so afa pa o hweye ehun fonyi nani nam yi ya mensa ni bi ma wow person me din crofo atem keke ye de em for the bon krata nigga say do obi atem so si mabufuo na me di atem
Because of the atom. They say I can't call you for some. So the young one has a COVID dear called baby. I say training center. I am one say. Yeah, T. Ubi sasa then ya more bra. Odo pa friend pipi penny bi. Na bi san say di nti ne more bra. Obekere o ye hawo nyina na me boa. Obekere. Aha. Obekere say COVID no. Russia Ukraine war. Dia yin biom ka no msan be kan ho no. Me say ni mienu. Ba ku yanka ya ba be kan ho ayifo ntoko ye. Ana. Take dia no. Take dia ngwa so mo be kan ho you know earthquake no. Ai e ma ayi. Ye nua ba ku. Eno no nkomo de ba. Nti o me church say excuses we nyina call so. Niger dia kran nkomo ye de aba. Isa ho na Niger no. Nti ye ha no asem tu obi wo ba bi a ye wa ha no kura etimi te ye a wo no. Che wo mo asem no to wo no. So ya say. Era mi bisa say sa situation no Côte d'Ivoire for ko bi mu. Na omo de na ntesa. Yes, e bi ko ho. Sa. Era ni nyina mu no matimi ai ne o ma ye. Yes. Oh, okay. Na me chere say yes bi ba ha so ya ade. Yes yes ba akwa all Africa games. Enya games kutwa o. Yes e be hosti. Yes e je ni esi na so e be hosti a. Stadium ya nya asem getwa. The ball enkrata. E bi an ye bobo so no. Anopa no watwe about minute mienu ya matiefo ni na chimama kwaba eba hinkan 93.3 FM so de obon kata odo abadwa so na poso ne asi adwa no pai ye de eba besumu medin edikwaku enin kusi buadumene adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan yeti akuafa kuma studio ena ebobo de obokrata so de ama de chase eye daily graphic Darubo krata omampani na nadu dango gufodu na wotwe awieye mebecham atade ohye nye izi obehu atade na nadu ehye na wotwe awieye ohye coat ena oji inner white na odekwa yi ase ewo chebi eye ni nso a eye kane owura JB dankwa na yie ase ena odekoi se na nanu na wotwe atwa mu yedi hu nkomo no na infoni adanum se no omampani na nado echia no wofa amoti ofo pani na ochia na yatwa ne infoni dia ba na mo kire se Ghana foni na etwora JB dankwa kruse a etwato ewo chebi ehun foni ne ho asem daily graphic de obokrata no ediaba daily graphic de obokrata ya ba mane se NDC grani metu nsem no sade enuma sikika kono ase ka enama ase asai gogoro che say de babia nyoy babia ye gi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  babia nyoyo ene ade ma mi jen mensa foni aba ena togbe afede onu nso foni aba obepe ran me jana se den enti wo mu mienu foni na apie krate anim na mo twa se NDC running mate hit up enya sem ketwa daily graphic de obokrata eno no de medi twato eye Dr. Alhaji Mahmoud Baomia ena trese owura kumia na eka kire wo mu a eka sete Dr. Baomia bro kasa wie ni se Dr. Baomia nsema obeka ye ondi mampani atem ondi ne nneoma bia wa ye ho atem da bi na mum de mampani aye ye pen de eka kan no mpo ena no mpo nyan ye obepromoti ana obeboa mana konkan daily graphic de bokrata eno no next nene ye daily guide Adishimama daily guide da bokrata no mu ensam ne de eba besumwei na wase Ghana's favorite newspaper na chese Ghana for apede da bokrata ana ode enam na enche wonum no de atodwa echirem se okopiemu ewo eye girapa orua bi honum a wo kire se orua no sabi ni nsam odu pa wo dwete kudi lajano wo bi paparapa na okopiemu ogirapa honum si a wo de dane nyomani anya wo hwe atraya ahodo a wasisi a chese nya asem keto hotel ahodo wo so bese girapa ti se Dubai no etu amode ato no kura se girapa Dubai biaya awokọ a wahyehyẹ no kura a wo hyehyẹ wo honum ne nya asem keto na awusuafo a wo sema wo mni se wo chese ni pabonifo bi akọ dem ama sema no kasei wato nananamo ewo nsie do na emu baako apolice fo da Roma omosa asonimu enra na asem yi siye
anɔpɛ da sɔre yɛ apolisifoɔ de nkrataa ba so ɔmo nsa so nipa nan mu akɔka baako a delegate de ka ne ho asɛm yi ɛho tisi nipa maako enum ana asɛm no ɛkɛse apolisifoɔ bɔ mmɔden a ɔmo nsa aso mu na areho paa katafa to so ensia ana da ɔbɔ krataa yi akyɛkyerɛ ensɛm no mu nyinaa nso ɛde agu na sɛdeɛ ɛgya na wɔtwetwa mu no yɛbɛbɔ wɔ amaneɛ sɛ okopia mu amrahyɛ badwafi a turumutu kotuma me fan show to agro tafribomiski sa LGBTQ+ no ɛho ensenkaye a de hia bi no mo enso ɛhwɛ sɛ wɔse yɛhwɛ na yɛka na omutintim mo nsɛm de gu ɛyɛ nkrata so ɛno yɛ amamram de akoto mrahyɛ badwafie no mrahyɛ badwa afiase a wɔnom edi ho enkomo na ɛfo baabi no ɛna ɔmo de ato dwa kyerɛ mu sɛ yɛnya tihye obi ɛwɔ mamu ya wɔno de ni sika sabi ɛnyafo ne mɔblɔwafo wɔn fam wa wɔ mo ne mai kwa hunyanya mu no yɛpɛsika de asiesie ɔmamu yɛka ne sɛi IMF fo yɛsuo mabobɔ ano a yɛ sraagye no wɔno de ɔnyɛ na agye so ne sika bɛboa saa nneɛma no bi ade bom wɔbɛboa ma nkurɔfo afa sabi ɔmoto na ebi mo so de ɔmo sa wɔ mo ho a saa nipa kwa ne yɛkye na yɛbɛkyerɛ na adeɛ paa yɛbɛma na hunu sɛ yɛamamra ɛne yɛamamra ne yɛamaneɛ ɛnkyerɛ yɛ saa kwan no eti wo saa nipa no yɛmfa wankɔ afiase koraa no ɛyɛ mfie pɔlepɔle miɛnsa kyɛse yɛkase yɛtiri mu ɔden yɛmmia wo mfie no mu paa twewa so pa deɛ mu ɔden a na nya mfie num saa nsɛm yi ɛna owura a wɔno ɛyɛ mmarahyɛ badwane de ma de hyɛ ɔmo ɛyɛ afutu abatoɔ mpɛsua so owura afɛnwɔma akɛse asɔle gyina pinin sɛ daabi saa wɔno mu no sabi gay ne saa lesbian fo no ne de keka ho no ɛne kwase ɛdɔm kɔ ne dua fiase wɔso ɔno de ɔmfoa so sɛ yɛkyi obi sɛ wɔwɔ saa bla ni mu a ɛwɔ sɛ yɛde ne kɔto na dua fiase ɔse daabi ɛno deɛ wɔno de wɔmfoa so te ɛwɔ nsɛnkaeɛ da ɔbɔ krataa no ne fa ɛtɔ so mmiɛnsa wɔde agu ɛnso ɛwɔ hɔ no mu na abusuafoɔ sɛ daily graphic sɛ wɔbɛka yi ho ansɛm yɛka ne sɛ ADC ɔnwura ne meti ho asɛm daily guide so or the MPP for running mate won senkaye na de aba ne krata fa to so miensa na wode emfonyini bi de aba empempen Ghana man panyina be de kire onu kro ya frankatuni de ma MPP amanyoku no owura Dr. Alhaji Mamudu Baumia aka Mr. Mate ode emfonyi de aba enu wode eye Pentecost asafo no ankane tutirani osomafo opoku onyina nso mfo nyine di aba na opoku nyina sofo panyini ekotena ada fontentan no so ana odi asem bi kwoto dwa wo Facebook ho na ono wo kire na adwene ai se agya obo ade anim die mu ono odi nim die amma adehia bi no mu a woso mo so de boa wo mo eman kire wo no so die agya ewoni mu a wo so betimi di aboa ama oman na kɔ nanim afen so ekoba so obi wo sa nimdia na ne ya de som tata ni pakro ana radio ya yo onyene o de onya amanyasem radio onyes eni kwasa do uja amanyasem saa ana ono so kire na adwene se da bi oman kikire ne de obi a wonim die bia te bi de ba me ye de boa manoma konkan na okwote na adwene wie ye no abusuafo hey enso boa kase bo kase petepete Ghana fo bi no mo anai he uzafo o rasu di uzafo wo bedo wo be dia manwesemu wo dia brai amanyasem dia Ghana amanyasem ya detio ye be ye hu fi wo dia tu hu sim na be hu say yes anya nyasam ketwa krofo akeka nsam pa na osomafo eye oboku nyina se dimirika kwa be fo detazo se be serem adwenkyera me de ba ye no enya rani meti hu adwenkyera na me de ba ye me poma chaw de oman ni kwa nam so be kyera ma adwene me poma chaw enya bo mi urani beti hu asem na meka mo fa me nsu ya enya asem ketwa abusuafo to dia to daily guide na sansam de agukọ so de nyina no epe bi na ekenkan na owie ye no se wa de Pentecost so fun wa asem abenti o sa de Pentecost asafo no wo mo ne we de ode so le mienu na Anglican wo mo mienu wo tese wo mo kwa asase ho asemo nsoli mienu no so ma bie school
ana school no mabie no am say asase no mabie mabie asase school no wo no asase ne ben we say matraba medium oso matraba medium tie ho nsem asori a cheso chese Pentecost asafo ene Anglican asafo no omoko e wa asase ho a chese nya asem ketua enti won so atwa asase no ene school no enfonyini di aba ane unya da oboka tabia na wakenkan na etimi enso aboa daily guide amane board nam eno no DMD to so the dispatch the obokrata daily dispatch Dr. Baumia ene owura Matthew Opoku Prempe oye so afọ hwe nyina mahoden so e wo man Ghana mu na owura yi wo mususu senka ono nom de ne ran meter wo mo ani beje wo pa e wo NPP ena dispatch krata yi dia ba say NPP mpenfo bebre wo mo yo ke wo mo so wo mo pe se Matthew Opoku Prempe na po ebe ran meter wo mo yo ke pa wo mo bojo so pa nti eno ni asema the daily dispatch the bokrata no ediaba NPP national officer ena ebo sama ni we say wo mo hwehwemu kakra di o mani to foma ti se obi otongo no wo mo hunu say NPP fododo na wo mani gi Matthew Opoku Prempe hu ti ye de one Dr. Baumiamfoni ena ato ya wo mo kasa asemi organized labor fonso ehihye nneoma toto nneoma say kombe ye oye kire atia VAT 15% aban so de beto electricity so no na wo mu ya hobo ye bibia amania daily dispatch ebona anape kire say organized labor for no wo mu anya anye sa demonstration no wo mu atwam enho asem ni mfoni edanum sei ena wo de nanado mfoni ene organized labor for penny ba ku mfoni aba ena nanado sisse wo hu ka je wo ntumi nya hwe ena organized labor man nso kasa ti mfoni yom de ba no asekire eno no Dr. Baumiamfoni danum sei nano one Ghana for kasa wo UPSA ehonum na okodi dwumadie no ma ekọ Ghana fa na ba bia eno na wo ma ye experts eba ne se obi aka asema to no titiru eba na manyosemu a obi aka bibi ye ntena se ye analyze ye nhwe nipa na adwentimpo attach enkofo mo fichire sanoma no experts no wo ma ba bontin kire se sanka eyen social na nka Dr. Baumia twere ya ene nkomo makina enko dodo na ma Dr. Baumia high marks wo mo ma no max mu odupa kire se ne modemo ananse mo de betu dwa no eye papa daily dispatch anopay Abusha for me the Obokata what today as the new crusading guide and ede esomo na what the aba HM say US embassy na just US one mo ba fotene awo Ghana ha ana wo bo Ghana semtwerefo nkabom ku a what today say Ghana Journalists Association for abaso so ma ya ade pa so mo konkoden ede ema ensem twerefo mo o mayimu ai sansem twerefo bia na se papa mo tantan so DJ fo anya bre papa jeso bibi ode ne sabeka ensem twereni o Ghana hanom no on ba kwa ma ne mfa ne hunni nti amanyofo bi no ma bro ensem twerefo no bi nim sei sisi asem obi anka omo asem o ma asem hunu no abu na ne chie obi anfi o mo ane na musa eti anam so ama US embassy fo wo mo so ebo Ghana ensem twerefo nkabom kuyi enso abaso kata feto so edu ana nsam no enkyere mu enso so ewo owie ne wokyere mu se Jospon group nso so abomoden na me no ekasai o kyese dialysis unit makomako miensa wo makwakọ so masene Ghana cedis no 500,000 ana omde akwakọ so 3 dialysis unity enso asene ada obokata di mfonyini ede enso aba owie yanso antige be no so sedem di kaka che no ru afanyoma akeside na ni abra wo konkoden ede ema eja wono mo a yese se ekoto se obon dawuru obo LGBTQ+ wo dawuru anaso du sika na wa hoode ede boa wo mo ye betwe aso emo akoda na duafiase no eja afanyoma akeside okonkode de mo tim se da bi sanhye no emwa eja na ponsu de yi ye di kaka dada na foforo ba ko efremu oru a boka
wono say nanko pre MPP amanyo kontutrani no asante mantam so agya wo ye chama untumi de natiko kan fom eno na wono so sira mi kire mi say wasra ndisifo say omunja mate no na mate ni mfa no honni na driver na wo ka sen na ode akohye monchibonka mu no yanchi wonu mom ne papa ne tantan so mate ni de wonu wonim we ne de ane say wo pai kaswa nsa wo wonu de ne de ano no ne de ano no na de wo twihye no de na konya accident no wona wo se atata no mate de ono wa ye dey nti wona wo sra DC4 pass wo pama chew ba wo mia ye mate driver na kasa na dan kwa kufado nti se Ghana for won senka ye bia mbesom ne aba we ka o na nado nka nya ba wo mia de onye obi ahwe ti ne ho nsem eno no owie ye ana o tem se asantemantam so apon ba kwa gihini wo na se atre adore afa Ghana afa na nyina ye Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ana ja wonom so ede adesede eto ebedwaku awdo wo Ghana hanum se omomwa na adehia no ma na se mofra asebe omutini wabo bel no munim de yenso wonom asene se de beya yebetimi apia omo ewo nwumasua enso emu the new crusading guide amanebo enano pay ode besom ye adehimama enono the chronicle the bokra tamunsem enamede toaso ode Dr. Baumiamfoni aba eno de owura ono nso oye president Emma Association of Ghana Industries ono nso mfoni aba na samasa ekuoyi kan se nyame anum ni kronie Dr. Baumia ni new tax enhyehyeye ni new tax enhyehyeye na ode aba no eye papa Association of Ghana Industries womo president ena kasa asemi ti the chronicle di mfoni aba nipa no ne din ade Dr. Ayim Dako ono ena kasa asem wi the chronicle the bokrata na ebo samanie krata kroya san kire se watwa eda bi mfoni aba na eda no eyabronsan ene atwi hu fita ene ahabamu no green and white efe papa efe pa asomo matwa to eda na sene se eda na mihu ana obi ehu the chronicle mu anope no eye last ministry asoye hwe ensase so ena asisa dan hoi na enuma bebre wowom enuma bebre wasadan eye modern story building a wo masidiama DVL free wo masiama DVL nti enwa asem ni mfoni the chronicle the bokrata no ediaba anopai abusiafo the bokrata ye de toaso amawo eye the Ghanaian Times was say a most authoritative newspaper anopai what de opanyina wono ana ehwe interior ministry no eso Owura Ambusdari mfonyini ede aba na ochesu kopitemu ewo nkwanta framantam wo semna okasai womo ede eye ohye ede ato wonom so a ene ye wo bra wonom da ebra mo de sori ene friends curfew no ye de bi ato wonom so den enya asem ketwa na no na dwadifo ene ade hia wonom ewo wonom ede achopa ma ba so mo serew aban a ai se ejasa tabro ya dia to omo so no ya dia se ha wo mo to mpa ba ya chew enko nyimfiri wonom so mo so munya eye akon munya ntokwa no simu jaye ebe ja mo kukuru jaya kika no so be jaye eti ahon senka ka tafato so nwotwe Ghanaian Times ede mu amanebo ede aba na ukopie mu ewo eye Ghana eja yan prison service one ma sem no kase wo chemu se aban agina ni tumi so ayen sachiraye ho no ma ja wa mankrofo dibere ho no ma nya asem ketwa nti wodi hu mfonyini enso ede aba ene changes awaye ho ko aye the Ghanaian Times emu a obenya ni nyina so atimi akenkan na ofanko nsawam kwantempon no eso o kyeremu se akwanhia bi asiye ho na wochini mu na enam so ama eye osoafo hwe akwan na kwantempon dwumadie eso kyese wa pa lai pa
no chem say mo de sense kwan so America tente meka hunhia na mutuo na mo ma akra hwe sei wose areho enti eye kratafa toso enwotwe adesemi odi mu nkyeremu adi aguo no ma chese eja osoafo isu tufu a eno no akosuo mo so sutade no eja ensuo ne bope so a yakọ be ho ma nam so edi oyene adebrade sia na wonum etebe sutade no no ankane Ghana mampanyo do atonto amani mahama so ana wo sere pa se ebra so se mrahye bedwam mo hwe na mo toto nioma eye entoto ya betumi aboa na saa oyene no ebi ensan so enkoso ebiem ti won se nkaye de oboka tai ede aba owie ye ana wo tirem se cyber security authority for nso na ebo Ghana for kokko se obia manani na ho obia mfi nani na eyesa Valentine Day yi enkofo peso mo fa hu bu nkrofo fa so mo peso na ma be fontentan so to bia mfi nani no ma nani na wo party sa aboa wo na obi amfa so akwa na no wa chenchena tie ho nsem the boka tai ediaba Ghanaian Times the boka tani mu ensem ye de si okay medamase na mo kire se NPP for so my den o consider then napo omu yutu wenge no omu yutu wenge ne se napo na ja omu sovie ne kire se o partner dog to go a dog hey ke counsel me yo counsel here doctor to doctor say no no dog to dog okay dog to dog yes to dog just afa majority of NPP members have settled on Opoku Prempeh as Baumia's running mate. NPP national officer. And Ekasa. So Ghana yardinti here doctors for. I don't know person napuna a partner. Ghana yardi na no shi. Ti here doctors for me no. No matimi dem panie ni nru ese fatadi amayam ye ho atimi atoyin. Intia. Yes. But I didn't na. Odi aside your can I didn't NPP for said your more can almost prefer Napo. That one I think this is more there anu ye di breyu. If you said omo na bibi sronko. Asa mo wonwum we. Ade na ewu awie nso Yesu se won sore mra. Ayi. Mata. Tabita kum. Omane na yo no aha ene yi so bisa champion yo mo na je enyum hu dwumadie die do mo bem ka ba ma wan edion o ba ma ya mate ana asa ba ma mate okay nga on vedia sa o ka di wo na they say o konkran a mate for ne enfra mu mate o enfra say from ba wo mi ha hey mi ajiska ba mi ajeje mesi ba mi mesi we hey na do ye de ye o bo na enye mate nsem na scan nyina afa be say mate kura betimi di scan aduane ni beti mate so o tin tobo mate for no kuro no o tin tobo azana de be ka de ayo sense for ni empe station mate o station mate de ofo a onim ne dodo o to pe wa no o fa mate na mate no o she socks won nine mane ngoro asema ba o so se repes di debate do mane ngoro se ya ni ase na etumi di show mate ya o siri bebere no o so hwe ni ye ne hu so ate ase o siri ho wani mu odi dem hey asem o siri hwe ni ye o because who mate ni yampon kwa na sika wanya do ba no eni ma o to di bo fro to ato no kwan so even driver kwa be di dia na ato aduane ma driver be di dia na ato aduane ma driver yi nsuo kura ara o so je mate ni ho na wo kire se ye de car ma bo mu a o de tena ho car no anka san pem ya be car no anka san pem e de for first o se ya mfa ma na betwi we nya hey driver ntimi ntwisha na mate de betimi atwi me car no mo pere ho no anka san pem za I was here to call maintenance be ye and then ye beyond repairs
Oluma ne say Asasa. Daniel T driver ne say en kasam kire mate for no. Okay. Driver say en kan kire mate for no. Ah. Continue. Baby a opani betena. A wodi nani behunu no. Mate pa unkonko gina abrosan ye toa so aduo no. Onhu ho. No so ho. Say say. Ena uye mate a eye den a o driver se wo twi car ni yi o ntwi car ni yi o e be kan ya enti se wo ka se ene driver na wo twi car no a wo de pimpim enti yemfa ma wo ni twi ni yi a se car ne kokohwe ho na se e accident a uhu at times we said that the side boho bebe ni bi o ye smart no odo wo ho be sure na mse untena car bi mu a mate bi kura hye wabufuo ama driver na be pata ntokwa no no so agofo ni agro mu mate sami be fono wom oh na di we kro be ka ye dey omudi agro mu mate sami be fono wom hey aka bi enti ase wo ye mate so ye mate masa kare jo on eji mo probi achena onim so ye police ni na say obi de car akonya accident ye ti mate kan I'm telling you people obia ye raba wo mi abebo ni din so wo mbra mfa Ghana fo hu obi obebo ni as a running mate so man running mate sa mfa Ghana fo hu MPP fo no ane fo hu but the majority of Ghanaians no news editor how the opa mun tinsi kurom na mun ko bisa say dia ye bebo ni din so mbra me ba wo mi running mate wani di akire so no mpa ko no nye ne na ye be sign contract say hwan na mahama e be fa na ma na ye ne run emfo bia hu bebre krare fi de ni ma so won ye to aba ma mo tinsi kurom na me hwa de o de opa mo konko bisa obi say yura mahama so o yi running mate emfo bia ho ba omi running mate obe yi no so be de emfo bia ho na ade ya na twema adwen di si bibi so a me pese omo hwe no omo ye hu bibi ne se ama politics enuonyam ene akona na eye no tofom ene ye so dangerous say ye be lose hope awo ye amanyofo mu Ghana fo abamabu ni ba do mbeka so monto aba kra ye mpa gedwa o de sa wo se meboa o te ka mu a kokofa politics nkomo bra ne ehwe nkrofo dodo e beboa am ye di o ka se bra me enye no mu nyina pe me enye ho na me de NDC MPP odu kadaya o beka kire wo nkrofo ba mu abu amanyofo ho which are very dangerous. Why? Because eno ne boa yen baby a Ghana adru na democracy no. It is yam yabamu bu ho ni yabamu bu mpanimfo ho a e dangerous. See yes ya ni yama sa oha pains we na ye fam. See ye ni a adan. Because amanyofo na ye kase yabamu bu ho no ya atane ata. Intentafo miinu. Senke ya de sinkeja ya sesam ni nya ayi ye kan say tawie bia abefra mu a ebia na ka ebi hu sunsun ewu but ye de yama ntafo mienu na chesida bia mudin ya ka yetrim ni yanum me kwa de hu se de bia mo kan ya me ka kire mo se eno ni nye problem so I say but a leadership Cote d'Ivoire omo president no nanka wadi na konwa na wie o but enhyehyɛ ya odi gu akwan so no ɛna ne nkrofo no a do ni bi mu mpene so de ɛsɛ wɔn santo aso ɛna wehu anuonyam ɔde abrɛ Cote d'Ivoire nti sisi akoro osi fam a wehu anuonyam ɔde abrɛ wɔn nti leadership ɛnyɛ MPP NDC no ɛna ɛ problem ɛyɛ ɔmo a ɛyɛ ana edi animu ba no ɛna ɛ problem so ati ase enti abo me ntwa no mbese me hu sɛ
saa the kind of politics na yɛ no wa no ɛyɛ saa na ɔmo yɛ no in all Africa countries na ɔmo believe in democracy na ne ɛkyɛ ne sɛ ayi mate kasa no kan sɛ yɛ constitution no ne botae a yɛde ɛhyehyɛ yɛ no ayɛ awie nti wɔ sɛ yɛsesam na afei baabi a yɛduru sisi a no yɛpɛ ho mmara ɛde ma na afei yɛde bɔ bra first no na usa so ya say na nyina yɛdi koko nti koko ho mmara ne yɛyɛ den yɛyɛ but na yi wutimi di fufuo nti die nti no da so yusu koko ho mmara de bɔ bra ɛno ne yɛ one issue but ɛna woni mi die nti omu ntumi nsesa no because adodode ewo mu no ɛso that is the problem ɛne yɛnyanya leader bia ɔyɛ Ghana ni a ɔbɛka sɛ dabi baabi adeɛ na duru no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛde nhyehyɛ bi de ba na yɛ constitution ni yɛsesa no so ate aseɛ na yɛde siwti yɛn present ɔbra a yɛbɔ one thing na yɛwura John Dramani Mahama ɔyɛ ya bɛpem nnɛ madi ne ho yaw ɛyɛ constitution review a ɔno ankasa ne driver ɛma yɛbɔ ho ka na mate uti yie ɛbɛgye car no utwi wani sɛ pani wayi mframa bɔne wɔ yi wanka ho asɛm bɛpem nnɛ na de bɛka kyerɛ sɛ ɔba bɛyɛ na de ɔba bɛyɛ wanka ho asɛm bɛpem ne wo yɛ fam bɔbra yɛ bre nyina yɛ constitution no you had opportunity you didn't say pim na de kwatena opposition ɛna wodi afiri akonwa so akwatena opposition ɛna yɛ bre enti bra yɛ bre na fa firi ewura John Mahama si owi abeka che se ewura fi asem ɛfa firi no ewura fi no se wasa de ato no tetre ma se afi de obo beye di afi na oba asa be pa ba sum ko fufuro ana se di aye dada na afi na akọ isi because okra de wuti ye o boss ma constitution review committee say ye kire sika ye spending wo ho a omukọ Ghana fana nyina ekubisa ye na meti ka say executive powers no a ababe di omabayi president ho no edoso nti no obehwe se omoba ombe sisem aye nioma constitution review committee no me will report ni bi da fie se wo kan sanke ye di ye adwuma bra ko wi ho ato no kanya nsi ye gina ha yewura Mahama nya akwanya obai okwade na enye change of government o eye from your boss to you inti dia o boss ye no se na eya se na wo se nka to aso no inti no person o chese constitution review committee wo mo report o mo de ba ye no na bibie ni mu eye I mean why but say no obo no omo de call parliament ni edi mu nkomo wie I go through bibia all the implementation I remember some we issue white paper as to whether you implement it or not over billions of Ghana cedis and you spend it all constitution review committee for no Mami oye electoral commissioner Charlotte no ka ho satam no ye adwuma wo ayi idec o se hwan ho no ya fa nya adwuma nti bra ye bre a ye kasa nyina no e constitution no odi bone na akọ te constitution na chi untumi nya ne hwe ni aka cho so mampani obaro be mismanaging economy a untumi mfa ne nkonko gina court for a number of years ya man say immunity we into your mampani kra na otumi ya de ope yes a number of years buntumi mfa ne nko we did that just to make sure say in democracy no agina because not the transition was from military to civilian ana eye onipa ba ko pese o ye constitution no jeje ntini eye yo na nipa no kra woni wo bi ono ankasa nti krampo na eye constitution no ka kire en say constitution no a live in a purpose awie so you should do something about it amampani akufu ado akambrofo akasi akeka ne siasi so na ne time we aso yin you so like human rights lawyer
and the time yaso yo wan ko fa ho nkoma mfa ama na bi na nye wuja na de na kasa kre kosi sen ono ane yam bawo ampe na hwe pani kan siensi so ya ke ye tie sa abrofo ne sa 8 years constitution review ya ante ho asem afena mate si ye mani 2 years ya ante ho asem afena ye mate na say driver na ntimi anye driver ntimi anye Adi driver ntimi anye na ti ba ya wa beye ba omie say you ba for more yo adi driver ba ntimi anye na ti ba beye me say bra ye bre nyina ye constitution yes and one thing they say constitution say o de ba isa ya kan say internal elections how mo running no e wo Ghana hanom na delegate for about sa na tie wo omo de matum so de na me nwamu e ma delegate for you ma delegate for you omo de mesom so to delegate for no kokofa omo ba ye omo kofa omo ba ye so mra melutu o man no so man kofa omo ma so melutu o man omo kofa omo ba ye so mra me yo man ni ye Abo we me come delegate for face you. So uchu mabam. So me uchu mabam. As we speak now, delegate ni baby abiem o. Yes. The word delegate ni say ni baby. Ni baby. Omo ye party executives. Mo me dem person mu say said ye omo ye no wa na sa na tie wo other countries because honorable or say chairman Sabunsu. Oh okay. Because honorable say chairman Sabunsu ka simbo so ko Singapore. Ayi wa bi san for no kra de ya omo kasa ma sa ma ntie won. Oh. Ono ya yo majority leader. Ono Abangbagben. Hey. Speaker namu. I'm telling you. Omo kasa ma ntie won o. Asemeni. Na me ti hesu. Wa unso ye number 3 o se number 4 gentleman of the land. Unso usu. Utumi begina bedwam ka chen say the president is my friend. Although I disagree with him on blah 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 blah, but I'll still call him and talk to him. Can't you call him and talk to him about the constitution review implementation? Say ya hwi o. Atamo se me ye ni nyina. Me say wo ho. Minim say ho asem be banka me de report to the buy. E wo ho ya nya hwi biom. Ya ye ho adwuma nyina wie. Ade aka ya implementation. Ba se so waka. No chie me say Musu kura so company constitution. So tram na se be defend ne. Parliament. Huh? Bills ya twe ho da wure. Enya individuals na de ko ye. Yeah. LGBT no yes. Blah blah blah. Enya individuals na de ko ye. Enya adwuma. So no mampanyi nyambe san ye. But enya no mgusu omo tete no. Ti so omo tete ho omo se ye che mema mienu ana ma mienu a omo ye sa ade no a ye che omo a wokodam 3 months 5 months. Yes. Also so obe promote wa betena ho asem oba be ka ho asem munya omo no mo ye also so ye do kwa 3 years 5 years. Enya na mra ne gusu ye adwuma kra no. Ye te ha no na one person or sponsor bill. Ye say witchcraft comes so say ben. Madina MP no. Enya na I go through no. It's influence ben no muni. But no I don't know more parliament wa. Omo nka no kra but omo free wa no be ka no kra no. I wanna go through process no but it do the final judgment. The final approval. Say about kwan ye fa so a delegate for to abayi mpanimfo de ma party na nye. E wo se ye jama. Aden na onko biem na wo ka ho asem. Yera Mahama say article 71 obe scrappy. Oba obehwese ye be ye ho yi. Aden na opeso osan ba biem na all ka ho asem. Atam na ho no wanye. Dabio Ghana sabe ye nwe nkwatire o. Ya ono na kan ye. Enche ni refi. Yes, ono na kan. O be ba ni mum no o be dada yen. Simu refi. Say ntoma na o ba constitution no article de o be ye hu bibi. Meanwhile no kra de wo boss em ye sheda ye hu review. Eti hu bedwakuo emu asofo ene emu ayi asofo mpanimfei wo mo so pesi mu duro no uwe o scale so anya senketo a omo de atoto omo hwene so atena ase aka ho borofo
Paul Adwuma chiri mu nyina ye frɛ omo do mu nim de koye omo nyina de mu nim de koye be pem ne Constitution Review Committee ye nka ho asɛm da Yira Mahama nka ho asɛm na sorry ja ho e na sorry di ja ho e na okotena opposition na o pa abade a o si ye nyina no so ntomma wo ade na mu e ma je se Ghana fo em se sebe ateche mu na ye di obo we na kaliat mu se ade no atane attack hinka no sisi anyo mu enu ya wo ye de ya ka ma de che kure mu ba ko na Ghana fo betro ba ma no o ka ma de che a Ghana fo mu ba ko o mega jo ye si enu obi ya enu obi ya du ka go si ni se ni ye bu bi de ya fa ya ho adwen oh yes why you in the farmer ye mu bi de ya fa ho adwen ya we se mo oh but me di si na jamaja mo kwan o makọ no me my MPP ni NDC for na ti ase se o mo running mate o me yo mo mfa ye ho na oh okay me ma sorry anopa yi se me didi o se me eden yo ba o mi running mate hu hia me emfa hwe mre me mfa duane mre me o ko yi obi asabi ni 3 aye yi a e be ha adwene o onu anka sakura ye hu so ho abi me no ko yi no ure fi nye onu anka na me ka no kasa de wantin samrane anana ado ball no e de ada na me chese se nka na running mate ne nya sabi obi a na adwemu bo pia nka na wo kire no kana na wo kire no wo tipupu obi di obi di anya ba omi aka na wo kire no Messi wo bi di yo ene ye ne hwana nei ne ye born in samrane no CD $2 en top cities say top cities so fundamentals ni mu ye ni mu ase dada de era so gina 12 ene man for say gina drum ti ase enkrofo kra ne o man de ba o mutimi nyi o de wo akanyamia ni no kre ye wura 2024 mu no bosumi mienu ne ye wura mu no odan ha wahunu 2024 ka AW me hu ba ko wahunu number plate 2024 me hu ba ko ewe he ba no ka na nye wura mu aka ne free ba bi ne wura ha o tumi ye ifi outside the board odan ha ye tie yi aye so no kro ba yi yes yeah ahun saka no we can see odan ha wahunu 2024 taxi fu yi aya na amujuju tua yi 2024 ka no ankasa no duty no ne sa to e da so no e so chain ka no ankasa na woto ye no into obu ho no mo a oba na carport ho na dem mo e be carport ho so ye frebrofo bi say demorage na ka no inte wo ho no mo na se wantimi ama me fa na ya auction wa wudwuma with the wickedness auction so omo auction the more omo hu yes na Yakopo on tua woka obi prawo Yakopo just wo be do dem obi do dem ba wo did say on the slow poison and a duty obejunkwa obejunkwa no de ayi omo de omo ne ma fa ha ayi friend saying Togo for se so omo for omo ne ma fa ha biem Burkina Burkina Faso no omo de omo ne ma fa ha unse utumi sia Burkina kase no mako port ho akotwe omo ne ma no omo de ko they say Burkina for omo ne ma fa ha biem omo fa Ghana port to abediju omo ho no because eto atela opani no driver ni mate no de agu nuoma so no ntimi mo so kura mo nche da nya mecho menfo eto de dam so mbeda mo pija enti nanka first ne pa wonam nkran kumase kwan so a utumi sia ayi Burkina for ka ayi akese ene usia ande no kro because omo mfa omo ne ma mfa Ghana port biem wantumi anye afa na wo say driver free steer na chi no de ma wo a wo de flat rate de ba spare part oh come on ayi ma na ma fo boshiri amena wasini na fo bo hu shiri Ghana dey say anu de na o Ghana no ko so bu ya fa so a ma wo tetire ma nye de omo anu de betimi wo mo no mo ho nya so mo no do so chen wo mo anu de ntimi wo mo eti da bia mo mo ntie sa anu de mo ho be kire mo go so mo ko fa ba e be kan ana mebua say country broke
Country no broke. We are the inside. It is a mono. What's one talk about this? I bet my you almost watching in what you man. So they are almost a one name more. We have funny. You know, best hand. Yes, you know. Madam Sibebre. You better come out at the afa. Cote d'Ivoire for a winnie. Sika omo at the tournament. No. Omo who boa na womo focus ni na ewo eniema be miensa eso sports, roads, hospitality infrastructure na womo focus ni na ewo so. Omo si stadia makmako enan na sa stadia 9 no yabobo ya wi abe o majapade. Hospitality industry no a hotel, restaurants, any sani omanioma no eno so omo ma dwen ko ho eye ho adwuma. Afi omo akwan roads nsa hoho ne ba sa no omo be plow roads no into roads nso so na eye one of issues a omo ehwe kan ho asempa omo di sika sen na ye national cathedral me no ka say you spending $400 million. Ye de tutu amana aboba ba akokora na ho. COVID-19 eko Cote d'Ivoire, eko Togo, Benin, Ghana ebi ba ha. Okay, obi ba ya analysis na kire say ye manage ye de ni yie na ka manage ni yie no. Common sense kra ba cho say na ka wa manage wo de yie no. Eye den na etimi kura di udem saa. Sen ka omo muti ewu omo de omo antimi amanagi because eduru ba bi kura bo no omo se Cote d'Ivoire fo no na omo mfa sene na omo mpani ba be ya fellow Ghanaians no omo de no anya bi saa. Yen hunu manage ye competent no. Ye bisa se ene da sen. Omo muti ewu omo ye incompetent. Enti omo ameye fellow Cote d'Ivoirians so say Ivorians. Omo ameye omo timi afa ho anya stadium no makoma ko 9 omo siesi omo akwan ene ukọ Cote d'Ivoire oh yes ye do metwa mpowa ye do mo betwa mpowa pa because mo tipenfo no won ye do metwa mpowa ye Ghana ha se ye pa na ye hosti sa AFCON ya anka sa abre nko man no kofes no nka ye di musika manasa na group ye kokopem group stage kura ne asan ba fie no onipa ba ku bia ye ma no $100,000 ye bisa se eno ne ye de am se eno ne ye appearance fee $100,000 so de ba Ghana sika mu enye sika ketwa ne obo ni bio ne wa mo bio ne ode na fukodi ya kire ne akokoma fans keke omu nyina ye mo bia $100,000 United States dollars. O de basic Ghana sika manya asem ketwa. Cote d'Ivoire for you su $1 billion. And omo de ye de omo ye nyina nti enema wo hu Cote d'Ivoire ho nyina no omo you su $1 billion. And omo de ye ye Ghana hank ye be you su times 10 put saying times 20. Sa de omo te ho woli gon ho no a omo se omo si ede na omo si wo ho no. Se o frɛ wo mo amabu hu nkonta aka kire wa ye mbɛhye wo ya inflate prices no de anka sai di bia keke ka ho krono yeso so ne frɛ ye ho anyamesom man yesi Ghana ye anyamesom man enso krono ewo wiase nyina aha no mo ene ye na kese yanwe o man ho yandwin o man Ghana ho we don't think about the nation yadwin ye yankase nyafu ho maka kire o se ayi saa afie we ne se ya afie we no se ya o e wo se ya ma ni bre because ye be koto aba and we are at the crossroads. We have to make an informed decisions. I will see you to me to about the more be an adwini wo fie. Young politicians ni bebre wrong adwini ni fie o. I'm telling you. Recently I to aba no a numbers ni ye pepepe no.
and ama yehu the ills are ewo parliament. Yet me too about the member of parliament be parliament kra wonko. Ono anka say ye the personal business on nam no ye the personal business. The ekoso of parliament be enu he fa ne ho. Eso so abama ne manfo ato abama no. That is what is happening. Cote d'Ivoire for you sue $1 billion. And on the year. Yes, I count $1 billion in the bin. You move 400 million. Yeah, the aqua tutu amena. Amena donko. Oh, National Cathedral, amena no factoring crofone. National Cathedral, amena no factory womo. $400 million. Yeah, the tutu amena. And now no man penye kufu ado kan si so ka kire en se e dan le ye visi. Ene ene akara so me ensan. Akabo so me ensan no asori afiri so. Judges ya no omo e wo sa enclave ho ye kutu omo nyina ade ye si e ba be si onyame aso dan. Obi enya $1 billion. Ko head odi ayi ni kru. Yan so ye nya bi. Ye de bia kututu fom. Ye de akotutu fom o. Ye nya ho hwe be pem ne. How many months in ye? How many years in ye? Ye da so te ho. Kokolebu dialysis. Sika e was aban ne de ma wo mo. Aban ni ntimi mfa nko. Sa subvention ntimi mfa nko. Kolebu fo so mo de ka 2 million Ghana cedis. Afen wo mo twen parliament. Na parliament de charges approval de aba. Dialysis e nan we break ye Ghana fo ma wo. A ehwere won kwa. Ubun kunta no a na ne nam 16 Ghana fo ma ehwere won kwa because ukokolebu yen dialysis department ho no a ye ni machines ni bi wo ho mfidie no e break it down e kum Ghana de hye e ku homo ye o Ghana ha no na ye te brofo bi say no bed syndrome o de o yarefo be ko hospital o de me kwa kodu ho no na ye se bed ni ho obeda so ente binom na ya were ho e wo Lekma o call Lekma hospital na ya were ho enti se o kwa o de hye no ka me yam bibi yam yo o de ne tena car ni mu anu asan apɛ plastic chair e de ato car ne so because se wo kwa unya baabi ene wa manada enti no o yarefo na o te plastic chair mu enso so hwɛ ye de $400 million ye de tutu fom ye de tutu fom a ye nya ho hwe emfi ahenie. How many years in ye? Ye de tutu fom. Russia-Ukraine war, COVID-19 etu wiase nyina. Ye da so te ho ha ensu hu su dwetire. Ye te fom ha. Ye mom ena we are crying more than the bereaved. Ni ono no asem na to no se kura Russia Ukraine for kra yente sa entokwa na ekosu se aye den yo enso na ye da so te he ka ho abubu osem COVID de ba wiase nyina o enso ko hwede ebinim egusu ye omukuro yen ye te ha yen hunu yen ho ano sector ni nyina pratete asai oka obi beka se ye mo chem so. But it's a fact. $400 million. Ye da ko tutu from district assemblies, you know. Maybe some say common fund. How often? And eba. Ye do omoka na se ye no omoka. Na ye kra de to be term common fund. Na ye de akwa akosia wo. Ye de aye collateral. Ye to be term proceeds a free get fund. Get fund ne bota nyina ne say sika e benya ho no e wo se yetimi e de ewura infrastructure e wo education mu enti ayi schools a omu ni edan schools omu ni adwonso dan schools omu ye e no na wo se de ye no ye tam sa sika no e wo ho no a ne ye de akosia wa ne ye de akobobosea ne ye de akotutu fom
Ye bobo sia ne de ko tutu fam. Ye nka ho hwe. Ye sori a ye se oman no Russia Ukraine abebo ye fam. Wampani akufu ado ka kire Ghana for se oman yi nyo hia man. Enyem na me ka share na no. Ono ane kan e. Nti me ka obu afu hu bebre no. Oman nyo hia man me na me kan e. Nya na me kan e. Oman nyo hia man. Ye tisika so. Nanso enam amamu a enkoyi nti. Comedy ene ya men ana mo dia abusuya na mo ba mo ma me nti no makama no atumu no ye dia tutu fom ye di sikara tutu fom o Blasters fuo yi ko na anu ye omo be ko ne bi so mo se sika ahe na mo de ko ye kan o ma amua omo ko ba ye bi so mo se okay o de eno kan bokra obi pu bisa o mo bia bisa o mo akwa kutiri o mo ko we ne soso ma dae eno mbe ka kire say mo budget no was something around 2 point some of friends saying 8 point something million dollars and that hey na mo bibia bokọ de Blasters no a ye mo mututu kente minim se kente no mo de call you say fa hi o omo de ma players na omo jeje ye wo players ne ho nti de 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 call ye omo akaka ho no bia de de call ye Inaki de de call ye Inaki Williams de man pa de man papa bi tutu o bi eni ye won panimfo ye won panimfo asanke ye oman ye serious anka omo ba ye we will call them empanimfo de di animu koye no nke be frɛ o man ka jom say na mo obi a oman ye si apene Russia Ukraine war yaka ho asema kan ye bro ye bre mu kra na ye de asem ye mu fifire na ye de amamo mo so mo nkɔdom fa nkonko ye bibi papa bi na ye nim so board ye e ka oman nyina bom nansi ana mo bobo yi ya NDC ni MPP ya nto mo asem biem nti ball ni ya de asenka empanimfo no ani abre enhom ye serious pa no anka mo be invest wom because ball no branches ne doso uyi se air foster unity no kra no ebe san create more employment e de amaye mabunu no because branches ne doso okosha se free ho ebi ye tennis ball ebi ye volleyball ebi ye hwan sa all African games aye ba be ye say department ya kwakoboni doso omo ebebo volley hwan hockey ene sa ne manema no bebre wom Ghana hanso ye won krofo bi ho no ma omani gi basketball ho ebi de ye tennis ball volleyball hwan ball na ka sa branches ni nyina no ye de ani akɔ we de da bi o ba Ghana ha no mo a ye se ye wo Ministry of Youth and Sports na so ministry no ya limit no amna ba be Ministry of Black Stars. Ministry of Black Stars asa ene under 20 kura entom ho asem biem apart from under 20 me san another team bi eno ne ye say 18 for no so han for no under 17 yes under 17 entom ka biem say kura yura fi omudin say all Black Stars ene all Black Satellite ene all dey Matthews so say Matthews so han you would have feel with impo because attention in now Blaster ne so Blaster no so no a frefre kobo no mo e from ama bebo no so a obi onu wadi yi awie dada nti ohia wo hwe obakra no a osonso no ho no kwa awampira because opira kra no amontre mo ho hwe ne yie de te wonu no o my Ghana we say pani biti baby so munya no o kasa o kekan kwasa sem ni wi a obebre obejai ene ye de te ho ene ne ye de te ho ye de te ho ndi ye betra ho sa na 7 December ba we si NDC MPP no ni obewini awini no no so abetena so
enkomo kro no a se yekoto na dane a se na NDC for ni ba be defense na we mu ba be bo attacking eno ne yede te ho saa ena no am ye ni yura mahama nam o se cathedral yi oba obe probi obia ne ho mu bi ede ne no okeka nsem na ye hwendin na se yi opani wo kan nsem wo kan nsem o yeni mini MPP fo be ba wo keka ye ene ebibi foforo yewura mahama wo so yahunu amamuo o ye hwesoma me bosumi nsia ene won kasa nso baba ye fie nan nti fie nan ne bosumi nsia na wo ye mampani Ghana ha yehu bi o na wo tumi ni nyina o edru ba bi na wo ministers nsem mo ka kire Ghana fo ne se ye hwe ne ya bre yen konko twa grass se hwan mfise ni fo ne baako ni ka kire Ghana fo no mpanimfo ni muyen amu muyen oh yes mpanimfo bebere no amu muyen o amu muyen ono no didi me a na adwen se de ono na me ne sa na ye nyina me o sa na tie o omo osoro ho no hwe sa ono no tumi kokko gina fuel station no a fill in the tank otumi taduane di otumi ye ne ope bia eya na yo ma say sa na Ghana ni bia tie o but omu nim se ye wo Ghana ha ukwa akura bia se a se obehunu 50 Ghana ni mu a be se bosome miensa na wo hu ukwa akura ye wakura bi pa ukwa na akoma o 10 cities 20 cities o the very guess ye wo hu nyina I'm telling you na indomie kura ye de nyem nkrofo na sika indomie akura bi ase indomie kese o mu favorite o mu hu bi kura da otoma was word wako Kempiski o de bury wo Ghana ha but ye mpani fu to me the $400 million near the kutu form adisuafo akwaje ntete ye nurse fo omo de binom da so tifie omo tifie as we speak teacher training for no kra bi da so tifie ye mfa o madwumam napkofo nso aye fa wo mo aye sorosoro wo mo nso no ye de wo mo ka ye ntuaye common fund was a court district assemblies no eno so enko MMDC for no ankasa kra no a omo na omo ejina omampani anamu no bebre no akatua nko omakatua no omo de omo bre o yateto omakatua no so aye se tuo bi ne ho bi ndi omo de omo bre eno kra nso nkra enko nti ne ho aka wo de ti assembly ho no ono kra ye de kokodwen impuntuo ho ye na ne ye homrai nkomo ne doso ye ba ye beto aso when we send your police in your dro imbusaba mesa amama hoaden refuse to grow enya ho offense wa beka ho ahoaden immune system o nyankopon e de awura ni padua no musam moye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse ye enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbusaba mesa no a emo ahoadin pintin ya wo munti mpo se yare ase omu ho imbusaba mesa ewo kanshi ene o maimu babia ye to enuro atufo mfra 0246 208496 imbusaba mesa police ni no edro no Ago Ghana for Munya Sunti Sankabui and Kabui every Nations Builders Ventures Entrepreneurship. So they as soon as say obey a one castle boss dear. Found who abeshe a daba quantity ya. Yadi Brewo, Jumedi, on the 2nd of March, Ewa Kim Swedro Methodist Conference Center was under Baku entity me, Yabachero Kwaya, Ye Brown Sugar, multi TV installation, Yenwa, Kwaya, Yefaswa Ye War, Yabacho liquid soap, shower gel, body spray, Parazon, biofuel digester, Afia
Yebesan so achiro kwan a yefa so banana yogurt. Ekuafo mobese mobesu yefa so we decide so yebechire mo bread making na afi so yebechire kwan a yefa so to pan no to cake, meat pie, pizza, detto, any vanilla ice cream. Jumedi ibaso on the 2nd of March. So pese udo ho ehemu a sika obetua nyina 350 Ghana cedis. Nemum obedi candy 100 Ghana. Abe pick forms na training nidu so a with 250 Ghana cedis no e de akọ obenya forms ni bi ato e Promotional FM any Ahenkan FM forms no 100 cedis na free training fee enso 250 Ghana cedis. We ya kwenya wo sebeka certificate a obetumi de tu kwan wo de bie wa wadwuma na wo so aye wo boss Nations Builders Ventures Entrepreneurship and ada sankai boy adiema wo penchechere mu afre 0248786555 and 0577216809. Nations Builders Ventures Entrepreneurship. We train you to be professional. Otomrosi, often a carry say. Media down to us, no matter how far we come from. A mighty power of a buy. Adarum, a face or the mighty power skin ointment. Abeja, I'm a 200 year to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, will be a cocoa if you free. Say, would the Mkunis Raslas pet, not echo. Order for Antina and Makoko and new them. Mighty power says, so we have a team, not yet, Siston Cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no boom kudu, not a kutua. We hear mighty power hip fit laxati. A bema we have no more. Mighty power Tony, a young Mississippi. The Mamma Jones to be a more for sunny. Mighty power. It's your potty. Send ye and your mapping for a battle your man colano for and then kola omunian fear do me. At 0242 725 009 and now say 0243 122 FDA, a good game crack to it. Mimo wakwaba eba OPK Dynamic. OPK akofa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable, OPK Android cable, OPK Type C cable. A etimi charge Type C phones any devices bia. Na cable no eye papa enho so eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwa so. Eye 200mm ewa eniti baby biala o plug wo bia no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. The fastest charging power banker. Ye dia abedwa so a your iPhone, Android, any Type C cable e so dada. Na so wo charge it will last 4 to 7 days. OPK AirPod and no so no obetimi dia connect phone bi e wo wiase. OPK smartwatch and so no obetimi connect ama phone bia. OPK iPhone batteries and so iPhone 4 de no no. Ana afei OPK multi socket 3 USB ports e wom e charge fast. Ni cable na e ka ho no 3-in-1 e betimi a charge iPhone 100 and a Type C. OPK no chi. Abina, yanitam yankwai. E wo se me kope adro no mu. Me nante kakra na mabre. Awati egu me so. Me so me ntiapo. Maye hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntinu mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa ada mo so ane. Won chenkra ne ebe yo. Yantiapo na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia bedwa so a ye fra no na Ibo mix. For general well-being. I don't asam yare yo. Ambassador a betumi adwumaden. Na Ibo mix no eyema wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What yes wo na okro no. Na yenu matuo ye yentumi ni din so e. Enu na mo behia na herbal powder. Ebesiese mu nipadua no. Ahode ne beba. Na aduane be ye mo de amamati bi edi. Na herbal powder. Na ye benye bi wo he. Enye na wo pharmacies. Herbal ne over the counter shops. Dudua na herbal ventures. For 0244 774 206. FDR Jedin Krato Yatum. My Lord, who began it? Asasira, Bemani, which are for me to Manayido, Pipiasia Pedu, Chechai, Onyemreda, Semen Saluto, Salute, Simpio, the Puffo from Ebajamaso, Gassam Super Plus, a latest, or Swabro War, and Socios Ravia, what you shall Payara Mokusis Tower, a wound to Mintake, and the Gassam Super Plus, cement from Pipiasia Pedu, and your waterproof, no waterproof, no this super cool cement bar town in Ponet, Masan. Contractors and it, Jenum 42.5 hours
papa strong cement no so dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine board are strong at you prepare some pedo. Our roofing sheets are baswono. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. Or blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supplies, sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know. Prepare some pedusuna and Nema water fame. Sansu or Casa, Otonia Madudua, Ediko Jau, or Dan prepare some pedua at Wabu Road near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Daniel Market opposite or Atim Swedro Road opposite a Penning Junction, and at Tiasin our Areniase. Friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Prepare some pedu enterprise ana. Identify secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me ba choye da so atwen yam yakoto enkra abaye to aso hye ne nso ma che eno ne dwumadie no edin enkomo eda pono so na afi yeti asim na yaka ho asem tentempa de amount abose okan spare part dealers association kire se omampani abedi akire frank kurafo edema npp amanyuku dr alhaji mahamadu bawumia ne proposal odi abadia fa flat rate 4 ho no omo kire so mani je ho pa wo mo ebo na baso ho ye no mbedi mu enkomo erwachi nso omampani abedi akire frank kurafo de ma npp kasa no okan se nyame ya na dom no oba anya ade a national service ebeye compulsory edi ama obi wie university and ye pese ye weigh the merit and demerit of sa en semno a okan ye no afi Ghana Union of Traders Association guta and so kire se omone amanyukuo ahodo no emu mpanimfo edo mo nsa eba be hye entiasia pam ase eno ne ye periperi yeso obedi no kredi ama onyu obroni friend sa accountability omo ma niema mu ada ho mu bu nkonta edi ama yen omo no omo edi sa enhyehyɛ no ede beba so afei ade se tew fo beto odwa se wo mo strike no nse sisi ameno kase wo mo tie atua ho omo tie atua ni nyina yisikasem no a ɛna omo ate ho atua omo kyerɛ se enkrofo keka se strike no omo ahome so no mjese hwe omo ahome so akwa gye de ɛno ɛda pono so any other issues a yebebo ni nyina ho nkomodi ama but in the meantime no ma me nkwa homa no so na me ni owura tachi ado oye customer for edema spare part dealers association abose okan titiriu ena opani owo eja ado tie nka ahenka na fam suni mache na bibia aboko de ya de radiase anope de enkomobo a ye ne mu bedi no enyina efa kane zesi akwada so tipsumpo vice president edema Ghana Dr. Bawumia ning semo de to mamu nyina nim ne fa bia na efa mo ho no mo kire se mogitum minim se sa pepepe na maka no a with regards to a flat rate etwa na oka ho asem no e ba cho sa pepepe na maka no sane ye nso so ye ka no wa ha yi that policy and aspect of the two say wakasa. So we are going to be on my opinion. So many of my opinion waka you see a two so wakasa at least no one so the people here about every day you a fast person until you say you bought a person in the first place. Kwambe the person be no back to be continue or discussing you don't have to see am you can say kwambe na the person yes the when you face with here and your constant value doesn't change. Also, by the fact is the baby is the same reason. And also, by the percentage wise,
because flat rate when percentage wise no on the time ebe ye bi if they say ye for the naso this week I could see which more na ekoko basa no a mo so ma dwen ehum mienu de because yenim say flat rate ya wode be no na we no say woje 1000 say woje 2000 ye nyina ye tu ya pepepe o mo penisa that is flat rate there that is percentage you because what we know is say we no ye ni tax bracket bia exactly enti say mo ka say mo gi tumu sa no a omo nsem wo bi omo ye business na tele no so omo afi no omo be mo betwa form so na be uni say Adwuma why enye ni me nyina na esa o ma mu nyo bi ahoto no but ye share the biggest picture the be ya spare part no e be form a ni ma di global market ma e na ma ni boy fu ta ko mo nyo wana isi ni ma no di wa ni ma ni ma no e na ma spare part why no e ba se mo nso amokra ba no nso ne ye adwen mo nso mo ho because se mo no mo wa hoden e kraba e de yen ye ni baje ana mo dre ye ho but de bia mo boy so what spare part why no kwa be ni be fa spare part mo be ba pom ono so wa di on gra de bia mo spare part why uni ma da na for you pa we ni say that spare part akọ 120% increment on bet no le say good DPRC politically same story kwa be be fa so you be fa so say we check report local mechanic be to ho na at least duties the same no e kwa e constant ye dey catch the say ko onye ni fixed rate fixed doesn't change can e catch no also be flat rate there is one you very just let me say for nothing at all when ya and it should be good say e say you give this man e fast fair pass so what in your that here yes Matthias here but ebi nso hold your opinion be say no ekokoba ne saa no ana you are right to hold your opinion it's true you are right say we are just saying we are me chama me no ka say that means say you perfect so obi a check na ma na match it's like me say you dey come na so be that one best no be fa or be flat rate no be container one best you say you are mama ka say and give me for economy you dey do see it's that so mama a good policy one best no be fa be yet I see but mami misa we nso so say politician bi ba bonten na or the promises abade de aboso kan spare part dealers mati bi afie NDC ho mati bi afie MPP ho even before MPP be ba moti bebre even before NDC nso so mu benya akwanya e na omo san akofie moti bebre ebia na mabegi atum na so omo bedru a bebre no a ne omo ka no omo mfa nya adwuma saa eden na hyemu nkuran a moti bia no a mo de mo ba na mabegi atum yi that's it no akwanya no any question bi sana no NDC MPP share bo abuso kai NDC almost said that share bo abuso kai NDP for na wa share work share power abuso kai NDP for share work share power yi na ma make bi bin kiro leadership abuso ka that time no all say leader bia one style of government and I'm talking in purpose. This time, no, new chairman now, or one no, you be different. Or not making me say, a one hour better, you know better social contract, you know better in crack. Before one, over Abuso Capital executive office on you can't die ready. Also, by the flat rate, over the fixed rate. Kwame on the end one. Over no one year, Kwame the fine parcel. Because starting now, can Sana Yanni Media Cafe is long overdue. You better share, wash it, money. This time, over share, put it on a check attack. And the media will be on copy. That's still a see, wash it, boss, and tell you, you're fine. About baby, baby. Now, baby, now, one of you see my kind of thing. That's the only solution. This year, we need to be accountable. The yes, I found media, or make car, on Batano, and I need to say about this time also. I must say more practice than previous ones, you know. Almost different. It's just different.
and I say ye tie the okan ye mo de politician bi a hye bono a mo bebo agene so na mum mo no betina ase na mo de sa hye entiase apam ase se de guta pese o mo ye bi ni sa na te enye policy ya na o be kwa ju su policy a ye fi say ye Facebook ye be kwa ju so o ta ba mi so ka se bi ana yanka ya ka se ba so kwa ni I say yes the wo sunsun ani nti no dabi o ka se libri o ka se fa so tax amnesty ni na no me ho no me ne nya ni better the couple because we are one big tax so many years that's why big tax no no Ghana ka so you tax $2 million about when amnesty na tax for but we are free I want to disagree on but say enu so etumi ensure encourage mancrofoot tua to wa fom e bia ohunu ni say we go through stress nti say man amnesty say ye wo de ye die no mama ye ni nkona fe dia kan ye mo ho ban ye make sure say in going forward ne de ni esisi ye no NCB mu a say etumi encourage nkrofo kra mo tua to ana that's a couple one. You need to not transform my own. Some people also don't know amnesty. And yet, I'm on your phone and I really that. You know, I'm business chronic and I know man. And I think you should go for 2 hours. You just can go for 2. It's not mean that you're not conformable. It's not mean you say that to me specific about one issue. Also, rent a car. Also, car. Now, car or rent a car. Or rent a car. Kano uko mepiga faisa say $10,000 it's a kano uko kwa mepiga but the amount ya $10,000 because uko mepiga ili to kano so tell me the okay me and disagree with you but yes I'm saying you are happy with it tell me specific you don't make any quality anymore I'm not the I see say them we happy with it na yen so ye dream less income individuals no so ho say ebi mo kra ka say we no dey as e be disproportionate e be bedding wo mo problems and this amuso mo ka se mo age atum ani age ho na say sa for mo nyo mo ho bebere sa wa na okay my campaign be me say policy na what ya ba no ye ni age ho campaign of the part of the year o my explanation I suppose say you oh okay so to money the devil is in the details because because ministry I don't know and let's be the my cap that station and the call of it on a fixed amount and make it before only Nigeria for no they don't rely on import duty it's based on charges okay it's based on charges okay it is a who based on import duty they can leave the cost nobody should pay the cost. If you go on the fix, if you are 40 feet container, step out. 40 feet container, maybe 20,000. 20 feet container, maybe 15,000. Oh, okay. And I'm more sure. All right. I think say I feel no ababe kasa. And I who say I feel so na ne kasa mafo no so be brain one na maybe actually obey consultation. Na mo so so matimi abamu abibi. That's what I'm saying. Say you need to send more because we need more information. Because we need. Now me say when I could be when you are working and you see a property policy no. Okay. I think I also who this is now. I say there are some young guys can be. No penna more true more light on. Sana me no because that's the big kaka. Because that's the big business office. Your podcast is one year careful. It's really a good people. All right. Anyama yena se na ye nyina wa twene yem ehwe se mo be kwako bi se mu bi se wi ade be sie bia nso ye beba nyame nshira won so yeah that's it ye be san ba won bi. All right. Yeni owura Techi Ado oye customer for the Spare Parts Dealers Association. And yene kwatwetwe enkomo no nti eno no ye enkomo flat rate ni ma kyerɛkyerɛ mu kakra de akyerɛ wo no se ye kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ wa ye to a ye tua na sa to we ni de ye nim akwala nim pani nkyerɛmu ne sɛn ye nim sɛ we de o ye sikani pa
we onye sika ni eba saa nso a eya na emasikafoɔ no mu ho tɔn because so obeka ya omampani eba ye no domestic airlines na tuo bi wo ho oyi free ho no mama esikafo na ni je pa but the question is say we sa domestic airline etuo no eda so no oyi free ho na yemudo do say kwabike wa he ni free do say hwan say was we kokuma se a na or the airline de ko no aba okosunyan no the aeroplane no de ko oh wanye na wubu nkonta na kire no a oga say sika no or bi befa ka or bi nkonta obebu a kire wo no enti say uyi to sa de free ho no mo a eye the bourgeoisie the elites no omo ana wo mo kumu adwe wo mo but wo ka omo say bourgeoisie fo no ekumu dwe wo mo a it will trickle down eno kre ene ye wo ye nyina ye nsem ye yemfa seda enko fama boafo a wo mu kra yemu ama no pay yegusu ayesomo so from spare part dealers ye hwese ye beko other stories no so enkomo no eno ana yegusu ayedie no big interviews me pacho ne brenye me pacho yemfa sedai enkom fama companies ya omadaroma omukra yemu Bright Senior High Technical anopay Bright Senior High Technical say obana wawie junior high school na opeso ko senior high school what to any young children who will be adding for Bright Senior High Technical School na untumi wow Bright X-ray agric science business general art general science home economics visual art technical and which you almost actually driving on and I know I call her you so much and say hey I'm such a colano driver say I akolano so who driving no we senior high now what train resource no nya ma no sa few months na one term ho no obetumi akwa kutwi taxi bi kra dia bobo sika no no dia to aso akọ university and I'm say sa no say I Bright no mo hye no ebi no omo dream nipa ho eye human centered policies and omo de ba so that's it into ko Bright Senior High and pacha wo ba no enye school keke no ko okodjon abusuya no eden tete ya papa di wura ni mu amna ba be ye obrempon daachi Bright Senior High School odemusronko me pacho wo a teacher fo akira de wo ho won timu abobew afei ye wo state of the art science and computer labs e wo ho no mo a say computer na wo pese wo kokusunyusua niema say science lab na pese kokusunyusua niema ni nyina ko ho no mebetimi ahwe akeka niema bomu dia ma kama achim kokura ntumi eno no apuye mantem ha ya o kofo dua mfim ho e ya no afre Bright mpanimfo e wo 0242 071185 0242 071185 and a 0277 147727 because a binum eka se Brighty media kwede be ko binya ba bia da hwe ukọ hono mo binya ba bia da binya ba bia da omo very conducive atmosphere o hono mo a ba bia mofra ne da no so no hygienic ba bia mofra ne da no boarding no hygienic pa fa ba ne ko hono mo no konko gentiti ne be bo ne pa da ache ye be san kwa homa ne so. Now, before we do that, Mami Fast that been confirmed Jubilee Hospital, and I pay or some can show. Say umpumu do na upe baby akosan ho yade a Jubilee Hospital na wose oko. Yebekwa homane so na ye ne Ura Suleiman Abdurrahman Tewu general or a national chairman rather. Ye no enkonko bo enkomo. Okay, Mr. Suleiman, good morning and welcome to Ahenkan FM. Hello. Thank you so much for having me. Yeah, hello, good morning, and thank you so much for having me. Great. So, we've heard you've insisted on your position as far as the strike is concerned. Some were saying that you have suspended it, but you said it is not true. What more can you tell us? Okay, thank you so much. Yes, so what happens is this. Tertiary Education Workers Union of Ghana, TOGH, embarked on a strike that was on the 1st February 2024, and we demanded for 3 issues to be resolved by government. And first issue was the Tier 2 funds payment to the fund managers, and the second was the overtime and extra duty allowance payment to deserving staff.
And thirdly was the vehicle maintenance allowance payment to qualified staff. So since the declaration of the strike, government last week, that was latest by Friday, had made payments of the tier 2 funds to the fund managers, and then also directed the public universities which were affected to make sure that they pay the deserving staff this overtime and then extra duty allowance. But government was silent on the, the vehicle maintenance allowance issue. So we, indicated to government that these issues were issues that the National Labour Commission, NLC, ruled that government should, make sure that they pay these allowances to qualified people. So why are they adamant on the vehicle, vehicle maintenance allowance issue? So as we speak, we have not gotten any response from government to the regards of the vehicle maintenance allowance, and we are patiently waiting to see what will happen. And I believe government view was that because other unions were hammering on only the tier 2, that is why they sought to believe that if they pay the tier 2, then we will, go back to work. Forgetting that these 3 issues were tabled before NLC, and NLC gave a ruling to the fact that they should make sure that they pay the deserving staff of these allowances. Let me also quick to add that this vehicle maintenance allowance is not paid to everybody. No, it is only paid to individuals who own cars and they use these cars daily to the office for work. And these cars actually bear their name in the documentation, and before they pay, auditors will have to make sure that they check the documents before they start paying you this allowance. And auditors also check, almost every quarter, they try to, monitor to see whether everybody is using a car to the website or motorbike to the website before they can continue paying you this. So there's a continuous assessment on these allowances as far as the vehicle maintenance is concerned. So at what point will government will decide that they wouldn't pay these allowances? And the funny issue here is that it isn't that all the public universities are not paying. Most of the public universities are paying this, vehicle maintenance allowances without any discrimination. But it's unfortunate that other public universities, government sought to kind of stop them from making payment to deserving staff. So, and we are asking that government should respect, the status quo. We had an agreement with government, and government should not tamper with it, and they should make sure that they pay these allowances to deserving staff. Okay, so how long has the strike been in force? Yeah, so the strike has been in force since 1st February 2024. So let's say about a week ago or so. Clearly, it will have a detrimental effect on your activities. Have you considered that maybe you can reconsider your decision now? Probably. We rather thought that government should be the one to answer these questions, because we did not just embark on a strike without, giving the government the opportunities for us to have a roundtable discussions. We have, first of all, written to government, making our intentions known to them. And don't forget that NLC, that's National Labour Commission themselves, have given a ruling to the effect of these issues. So it is not an issue that has just arose, a one time. No. Somewhere last year, October 2023, the 3 labor unions, that is TOGH and SSA, UOG, and GAWA, had written to the National Labour Commission
notifying them that if, with a certain number of days, the ruling was not respected, we're going to embark on a strike. The National Labour Commission invited both the government side and the labor unions to have a roundtable discussion. We went to the commission, and the commission emphasized on their ruling that government should go and then make sure that they do the needful by making sure that they pay the vehicle maintenance allowance to qualified staff, and then also pay the tier 2 funds to the fund managers so that they can invest it. And when a staff is going on retirement, the person will be able to have access to these funds and to be used to take care of he or herself at the retirement age. So it is not something new. Okay. This issue is something that we are only asking government to respect. The status quo, and by not varying anything as far as our working condition is concerned. Okay, so have you had any engagement with the government after the National Labour Commission gave them that directives? So as we speak, we have not had any engagement with government, and that is why we had no option than to embark on a strike since 1st February 2024, about a week ago. So but we are very firm that this week government will engage with government, because there is an invitation to that effect, and we want to believe when we meet with government, we should be able to resolve these issues. And we believe NLC will be firm on their ruling, and we believe government will do the needful by respecting their ruling. Okay, so for the sake of our listeners, we would like you walk us through some of your works and how your decision is affecting the activities. Well, so this decision is affecting a lot of activities. You can talk of security situations on the campus, even though we have not withdrawn security. But of course, the effectiveness and the way they do their things is not as the way they used to do. Because we have asked that the security should mind the security points, but moving around the campuses when the students are on ground to make sure that the monitor wouldn't be part. But they will take care of the campus and make sure that they station at the various security points where someone is to take anything out from the campus, they'll be able to stop that. And then our cleaners, artisans, and all that, it shall affect, because if the cleaner doesn't go to clean the classroom, the lecturer wouldn't be able to have the students comfortable sit to learn, and the lecturer himself or herself wouldn't have the opportunity to have access to the classrooms as easy as supposed to be. Because if it is not conducive, if the classrooms are not conducive, learning process will be very difficult. And this is not what we are actually praying for. We have, engaged with government earlier on, and as I said, there was a ruling that government should make sure that they pay these allowances, and I believe where we are wouldn't have gotten to where we are now. But for now, as I said, we are not withdrawing all the services for now. We have left some skeletal staff, and that's the security, and some few staff who are working closely with the principal officers. Okay. That is the VC's offices, the research offices, the finance director's offices, the director of the RPD's offices. That's the principal officers in the university campuses. So we have made sure that there are skeletal staff to assist them so that they can work closely with government to make sure that the right thing is done. Okay, so for about a week now, like you said, that you embarked on this action, you are yet to hear from the government. Do you see that you are fighting a loose battle, or surely there will be light at the end of the tunnel? Well, if we're fighting a loose battle, we believe there wouldn't be a ruling at the NLC that government should respect the decision, because NLC has the status of a high court. So any ruling they give and government is faulting it, that means government is going beyond their boundaries.
because if a high court give a ruling, we believe everybody will respect it, and we are expecting government to respect the ruling of NLC. And as we speak, NLC is engagement with government and the labor unions, and we believe very soon, we'll get to a finality of this issue. And does it seem coming soon? Of course, yes. That is why I mentioned that we believe within this week we should be able to get these issues being resolved, and we'll put this thing behind us and make sure that there is sanity in the campuses and harmony as far as the I see. So I get the impression that you are even considering rescinding your decision. Well, we can only rescind our decision if or when government respects the ruling of NLC. So we are only asking the NLC to enforce their ruling so that government will respect it and make sure that they do the needful by issuing a directive to the effect that there shouldn't be discriminations, and what happens at KUST, what happens at Legon, what happens at UPSC should be the same thing applicable to all the public universities. Great. All right, so it's a running story, so definitely we will come back and engage you for you to give us any new development. It's a pleasure talking to you this morning, sir. Thank you so much, and all the best. All right, same to you. All right, yani ura Suleiman Abdurrahman, or your national chairman, Edema Tew, and I and chain and Commode, that is Teachers and Educational Workers Union. One more dear, Adwuma universities, and I say schools are hodo, and one more say, and your mammy and son. And near mammy and son, or my can one somewhere. I bind in person, obeti. I call National Labour Commission, no, almost rent a 1 tower a da, Adwuma 4, and in your form with Jumano, and tem. Employer, employees. Na Senta 1 tower be born me nun temwa, a National Labour Commission, and a frail woman with CC. 2 me a dear showman, sano, et said the High Court. What was some aquacoma woman? Na omu amma ruling. I can't tell that say the 2 4 air cano, omudika. Inti a binding she. Nani was wa yemo mubiano, on yama womo. A bino, ye can't actually no. But we wouldn't yaguna soon. Say National Labour Commission on won't mean a a Joe Fusia or no or massa ruin a crowd or my penny good for an appointee. Into Obama or point up. A then directive. Would you agree to best some baby out here? No. 2 so say, woman sanka woman. Enu shedie ene niema keka ho no a adwuma pa friend adwuma de nya de omokobi ahyase ne ye huhu krofo so wo matwe wo ye kire na sensan ne mbisa na se saa na tia na so da bi omotwe sensan san omoginam a omo de omo ya omo nsem yensan no anom guso a omotwe ho da were nti questions de bibiri no akọ no nso nya bere eyi ano da chi ya ni akirichiri ye besan akọ na ye ni opani na koto asa nkomobo yi so ni besie bia simano aduanan enum ena abapa no pa no nkono ho some 45 minutes after 9 Jubilee Hospital se menkanche se ompom dodo opese wo san ho yade abra ho no mo obetumi ahwa keka ne mabum kama edi amawo we ha pharmacy wo ho eduro bi a opebia no nsa betumi aka theater nso ni yaba demo ultrasound ECG scanning machine yi twa ma no ye hwe apemfo no emema no so check wo prostate eno achi wani usomu aposa bra ne hwe ma wo wo sen obu ono mu akaka gye ne sin nyina aboso oba ye behwe de amawo kama canteen so ni o enuane ne bosu nko an ye wo ho eno achi wani ne ha we no nso so ye behwe ne yetimi atu ho na mo kama edi amawo ye free hono mo a ye gi National Health Insurance private and also ye gi odan aboabo amantra bridge no so na be hunu Jubilee 0244575799 0244575799 0241784645 0241784645
wo frɛ saa numbers ya yɛbɛgye wo so na yɛatumi aboa wo kama paa na tie hai nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ yɛ amene wo kasa yi a ɛyɛ adeɛ sɛ Jesus Generation Ministries Victory Temple ɛna ɛkasa yi Jesus Generation Ministries Victory Temple ɛna ɛkasa yi aboabo ɔmo ne kane Vision Vocational Institute school no ɛna ɛbɛn ti no nso so yɛ ana wode w'ani akyerɛ hɔ kwasiada ɛna dwumadi a yɛde hyehyɛ so a yɛhyɛ aseɛ nɛ no yɛbɛwie nti yɛhyɛ aseɛ nɛ 12 February 19th February ɛna yɛwie kra nti fo w'ani kyerɛ hɔ no mo na akɔmkyene ne mpaebɔ dwumadi a yɛde hyehyɛ so ne nafua nson akɔmkyene ne mpaebɔ oyɛ di mu ada atifi asɛm no ɔse kai wo kane do remember your first love wo kane do no ɔse wo kai yɛhyɛ aseɛ nnɛ ɛne anwummerɛ anɔpa yɛayɛ nhyehyɛeɛ no kama anwummerɛ no yɛbɛhyɛ aseɛ no nsia baa paa mu kɔpem no wɔtwe bɔ mpaa mu afei kwasiada anɔpa no nso no nɔnkono ɛkɔpem awia prɛmtoberɛ nɔnkono kɔpem awia prɛmtoberɛ program no a yɛahyehyɛ no sei na ɛteɛ ɛdwoɔ dɛ ɛyɛ ɛnɛ ɔkasamanfoɔ ɛyɛ Reverend Shaibu Lasisi Jesus Generation Ministries Dan Soman Enkran ufiri bɛba MC brother Joshua yɛrade ɔsɔfo ayɛ ade o sima ka sɛ padwuma ma brantie nyɛ nyame honhom wɔ ni mu ɔnte sɛ yɛgye nyame honhom wɔ Joshua mu paa nti mo padwuma ma no nyɛ nti brother Joshua gye nim Ahenkan FM ɔna ɛyɛ MC no hwɛ akɔpɛ boafoɔ Ora Evans Mante Sapon bɛboa no Evans Mante Sapon ɛbɛboa no mepakyɛ ɔmma Joshua nkwan yɛ ɔkyena na agya Evans ayɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛtoatoa so ukuada ɛno nso so ɔkasamafoɔ yɛ Apostle Mark Opare Boy Jesus Generation Ministries District Head ɔdan ɔbɛba na MC na Edikin Eric Osei yawo da nso so no Apostle Dr. Emmanuel K. Apeu ICC Abuabo Oba Bekasa MC Minister Mrs. Matilda Yesu One Madam Patience Anochewa Saturday nso so Apostle Dr. Evans Abuaje Ankoma God's Outreach Church Abowabo Obeba yankasa so for Abuaje ya yankasa so for Abuaje ono so MC ni brother Sylvester Obin Dompre enu echi kwasiada no kwasiada no so kasamafoɔ ne Reverend Emmanuel Obin Dompre ɔno na ɛyɛ host nankasa Jesus Generation Ministries aboabo ɔda no MC no ɛbɛyɛ ne yere Prophetess Mrs. Eunice Dompre Praises and Adorations ɛtoatoa so ɛne ɔmo nyinaa Pastor Helena ɛsɛ asrakpɛ ɔno nso ɛbɛba ɔda Prophetess Mrs. Eunice Dompre ɔno nso bi gyegya anwom no bi yɛgu mu hɔ Sister Ruth Abuajewa ɔno nso gyina mu Sister Emanuela Dompre geyi ɔno nso bɛto nwom no bi adwomtofoɔ a ɛba dɔɔso Minister Ofuri Abuaje Agogo Presbyterian Church wogyina mu ɔbaa pa God Love Comfort Nkran miame comfort ya na ɔno nso bɛba Dickness Ruth Odro ɔno nso so God's Outreach Church Abuabo wogyina mu ɔse momra na onyame mfa ne nsa nka mu yi akɔnkyerɛ ne mpaebɔ de yɛ ade papa o nti wote se yɛ bia na ade ho agyem fa wo ho gyem because efiri na kokopim kwasi da say Nims Week Christ Apostolic Church International CAC babia Nims Week Pepiasi Ampedu Enterprise I mean can show say Gasem Super Plus Super Cool and a Super Strong Iron Ross in Ketwa Kesiana dan temu na doano nso size bi a opɛ Strong Marine Boss yaba roofing sheets ne ho akade nso abebre no a binding wires nie wire mesh nie headpan nie shovel nso nie block machines ni nyina obenya bi me ba cho supply nwe abo quarry dust ni nyina won sabetumi aka bi yo kasa tela wo ho no mo a se oto enuoma no ne yehwe ne wo se yetumi ma wo car no a yede be ma no ba bi a okobia ne yede akogya odan abo yabe Akim State Junction Jubilee Hospital nchen ho nso be hu ne yen nkwantanim new market nso so eho yabe bie bi wo ho ye ne market ne die ne muhwe okọ suadu ne suaduru ye se sa ne ka no suadu
na wɔn nso wɔn ne Apiani Junction ɛhɔ no wobɛhunu wɔn Akyease ahwene ase nso yɛ wɔ hɔ 0244 166937 0244 and 0208299115 0208299115 ofrɛ Pepiasia Mpedu Enterprise obɛgye wo so ebia na wo immune system no wɔ form ti yadeɛ bi etwa mu ɛbɛkra wo a epacho yɛ Yesumo Herbal Center Kumi Herbal Tea wɔde aba boosti immune system no ɛde aman anya hoɔden ma pa tea bag no fa ba ko tu nsuo mu free suma eduko edunum ntem bobia no pa anwumere obɛda no wayɛ ne saa ɔma ɔbanufoɔ ɔmfa wafa yafunu ɔmfa abofra below 10 years ɔmfa ba bia yɛ ton aduru ukɔ ha wonsa bɛka bi yɛbɛkɔ ne akɔte nkomo yɛ free hɔ nana kwadwo pepra ɛyɛ Greater Accra chairman ɛde ma Ghana Union of Traders Association yɛne agya nkɔtwe nkomo ɛ agya kwabena wote yɛ nkan FM suni maakye na umpo mbɔkɔ deɛ yɛde radio ase na yɛn ne tie sɛ mo kyerɛ sɛ mo ne amanyokuo mu mpanimfoɔ no bɛkɔ antiaseɛ mo bɛkɔ tena ase na ne mo de mo nsa hyɛ accountability art you said deɛ ase deɛ yɛtete no adara obetimi akyerem kakra ma yɛ de pɔte na mpɛ sɛ mo yɛ gutafoɔ yo we dey me fa kwanya so na watiefoɔ ne agadifoɔ ni akyɛ wo na maka ne sɛ yi no ma mo bia so shafa maka sɛ agya obadeɛ ɔkyekyɛ adom ni nyansa no ya agadifoɔ no ɔde ayi nyansa yɛ di dwa na yɛde bɔ ɔman yɛ no na ɔde adom yi ɔmo nyinaa obiara hyɛ ne sapɔ mu nsuo ne nhyɛ mu kena na yɛnkɔ so na edwumadi a yɛdie bia yɛmfa no kuradie yɛntwa yɛtoɔ na yɛmfa mo ɔman na ɔman ntompo maka ne saa wie no na asoma a wobisa yɛ no na ɛyɛ no korɛ na kasa ne nyamu guta bɛyɛ sɛ na ɔtwe mmiɛnsa ni ɛna wohu sɛ yɛde statement bi bɛto hɔ sɛ guta abie nampono ɛde ama amanyofoɔ no nyinaa obiara tumi ba ɛma ne nhyehyɛe biara a ɔyɛ biara fa Ghana amammuo yi ɛho ɛne abɛyɛ a yɛba abɛto anisuade hunu a wɔn anyɛ nyinaa no ne kyɛfa a ɛwɔ dwadie mu no wɔn pɛ sɛ wɔn ne yɛ gita ho a yɛde yɛ apona mu biara yɛnyɛ nyinyi biara sɛ egutafoɔ yɛwɔ NDC-foɔ yɛwɔ MPC-foɔ yɛwɔ CPC yɛwɔ wan obiara yɛ dadini obiara nso ɛgye Ghana ayi kabima ne nkabi amamuo no obiara gye tum agyadifoɔ yɛgye tum mapa enti yɛka ne saa wieɛ no ɛm sɛ nhyehyɛe no afiri aseɛ sɛ nansɛ bɛɛ sɛ na ɔtwe mmienu so so wobɛhu a ɛyɛ yɛwura alankɔgye trɛmanten movement foɔ wɔn mo ɛyɛ program bi wɔ ayi moving peak hotel wɔn mo invite guta yɛkɔ fɛfɛɛfɛ ɛno akyire yɛwura vice president ɛyɛ Dr. Mahmoud Bawumia ɔno nso ɛyɛ program ɛwɔ UPSC wɔn mo auditorium hɔ ɛno nso so wɔ invite yɛdwadifoɔ yɛkɔ saa ɛm sɛ ebi didi so ɛbɛba na ne nyinaa mu obiara wɔ deɛ wɔka nsɛm a wɔn ka yɛfa gyadie ho politics a ɛbɛtumi ama gyadie tu mpɔn politics a ɛbɛma agyadifoɔ ho ahenha wɔn ka na ɔpanyin sɛ nti da biara yɛbɛma wɔn aka ne saa wɔn ka wie a na wɔn abɛbu man ne saa na wɔn abu ebi a deɛ wɔn bɛka no baako koraa ni wɔn de bɛyɛ adwuma na wɔn kɔ anaa ɛno na guta ɛyɛ yawade twam yawade ɛbɛn ne na ɔtwe guta yɛwɔ busumi biara national executive yɛhyia yɛ a all the regions no northern region eastern central ashanti wɔn nyinaa bɛhyia yɛ na yɛgyegye nneɛma ho yɛkokɔ sɛ wɔn ni sɛ sɛsɛn no yɛne wɔn mu hyia kwa na mmom nsɛm biara a wobɛka biara no yɛne wobɛkɔ ho apam na yɛde biribi ato krataa so yɛde ato wɔ yɛde ɛfa yɛ ho no yɛma wo nka mfa wo bi
Membo, if you want to find your Juma, you actually get to the man I will use here. Say now, Cano, Nanka, I will say, yeah, I have to find. Okay, I think I think I don't know the year 1 year too. Okay. Your main policy is now okay. Okay, I think century muna da ho papa nti afedi ma chechire ma me yehu se na asa ai hu okro no nchiri mu iba yi mu ada ho no mo fan nti ye be da se pa na nyame ya adom e kira nso ye be san ba ho na afi yewura bawumia ne nsem wo de ba ye no ne fa mo ho flat rate wo kan ye hu se abose wo kan fo ani age pa a wo mo chese se wotimi de adwuma nka beboa ye be bisa mo nso mo position nyame ya adom e kira okay Sir, only ni bibia o nti se ni amodi bayi ebeboa I think se beboa pa pepe nana ma ya na se ne mfansi nyame ya adom e kira be san ba ho se de ye kan no yes ya da se papa okay nana kwabena pepra Greater Accra chairman Edema Ghana Union of Traders Association and ye ne kwatwetwe enkomo nti ye be kono na ye ka kumi herbal tea ne ho asem de akiro me pa cha o man mu ba bibia ye ton aduru kwa nsa be ka bi always or Green Pharmacy, Masari Pharmacy, Chuma C Drugstore, Amwafo Pharmacy, or Chiniba Drugstore, Kennedy Drugstore, Bosobe Pharmacy was to do what fire and so ewa chance. If I show you no friend Dr. Paul Kumimi in town 0248 716402 0248 716402 0503 785656 sa number ni sisi ya Frimpon Enterprise nso so beboa pa ama provisions ho ne ma bi a wo pɛ no nsa tumi aka e ba cho odanfo mo be kɔ Madarina Hotel ho no ase ho wo be hunu yɛn sa nso na Canadian Bank dan ni mo be hunu yɛn wo ho mo nso a mo free asu ne gya no nso no pa cho nkwantanum ho e be bi yɛn krabata ne bi wo ho no mo say provisions na wo pɛ sɛ yɛ drinks nsuo bi na wo pɛ ana cosmetics na wo pɛ sɛ wo fa no duduom kakra bi sɛ de wo pɛ sɛ wo fa ne bia ɔtɔn ɛnwo zomi otobi ewo otobi e ba cha o mfo mani nkyirem e wo Frimpon Enterprise Adwuma-Adwuma we di papa cha we guso we di papa no e ba cha ye be friend 0244 897525 0206473953 Frimpon Enterprise Adwuma-Adwuma no odamu sronko VK Vocational Institute se pe ensan wadwuma eno na e ba be giwe free ohia ne abenediem say fashion and design our person usua ye pam emma ne mema ne yoma unisex afi ye ba no wedding gown ye pam ye be kire o say ye be pam no fascinator nso saa bridal fan afi internal and external deco ye be kire o said ye de ahwene edi adwini bees making ni nyina koso ho no kama me pa cho bebre VK Vocational Institute ye damusron kokra your hostels wo ho ntie bia wo akirichiri ubisa se wo ba benya ba bia dampachon an your machines nso so wo ntie bia wo ho so akwankra wo ba benya bi wadwuma nti upesen ka wo kokosua no weekends eno nso wo kwa ye be ye ne kama e ba cho ubehunu VK ewo aboabo David Tilapia kwantempon so 0547 157750 0547157750 Afrakuma Community Hospital say baby awo bia se tro woni mo bia etete no ana wankasa nso na etete wa fo ani chiri mu hey etro odamu sonko be di amawo ama Saman Olympic Stadium eho ena obutuo
ebacho eyana wa fraying e was 0597 00596